Ye kabisa kishororei ororei lankayang kishunyel tamu yatena Kenya. Ye kabisa kagira itomono laini ningoni lengiresheni na isulti ya ruo losholema esira FM nkolonge tata kigira puduko Kiriamari tenebo yagira itomoni ti county Samburu Laikipia Baringo Marsabit tenebo Lubora county orke Juado county enaro kormani legrigoriste tenebo simana rore seusana lolonga na atumito yoto reki lamtandao www.sidafm.co.ke yesipa ajo ninye ewangan juko losho lema kaidu kigira atumite kuna sai tolikio kitiakaki keja diara marare emurua nikigira atumite kuna sai na kagwa igira aitijingu mari tiatua erishata eselenkei kiguranano Peter Dio. Iroshokoki esimu ntayiolo kitiakaki keja diara marare ina murua nikigira atumite kuna sai kebenchan tomurua naapasha na ore akeyie etiu nijia akagira naa kaitayiolo olosho lormaasai aliki ajoki nchere etejo parmaasai melakwa ang'inchu naa teninepu akeyie orkeju etanang'unye naa tafadhali enaikash tening'oru ewuei neimayu arashu indim ake duo airraga ilo osho piitumoki aeu tenkakenya amu etejo parmaasai melakwa ang'inchu kake peekipaasha ena siai napuoi aarakino nkariak amu etasapukita nkariak kidol nai Rift Mara ajo ipute nijia sii etiu orkeju akeyie irkejek akeyie opaasha kitodua tenkolong ng'ole orkeju lioperai ajo ketii nkishu naawa enkare tinewueji enkang'ole Morongo tenebo sii kitodua akeyie ketii akeyie isapipi etii opoita dukuya ajo keetae iltung'anak otoduaki eita enkare nikigira ake aomon olosho lormaasai peekitumoki aatapaash irkejen nisulaki tena rishata egira alo dukuya enchan tiatua olosho amu kesapuk enchan nasheita tenkop oleng naa enetipat oleng tenikirrip enkishui amu elotu ake sininye ena naa kelusoo taisere etiu ake anaa olameyu ng'ole peewuo kake midol naaji enaa lasima naaji piibaya ang teninepua orkeju etanang'unye. Sidai FM alo. Sidai FM alo. Ninye ina. Oi. Supa oleng. Wow, paa kakwa lelo ligira aitomon mairiamari mitasho saa naapishana endama. Wow, adolta akeyie ajo torrono network tina murua nagira atumie yiok tekuna sai emurua nikijo enelerai. Sidai FM alo. Sidai FM alo. Ninye ina. Enawo Peter Dio. Oi. Oleng entau. Supa oleng. Ore Angela. Metaana akeyie taata Angela kake etii ake around. Ira supat entau Peter Dio? Kara supat aserian oleng. Kara sinanu supat? Agira aendelea sidai minimo nayiolo aibakiyie asidai emurua katukul lemopet. Enchan ake entawuo Peter Dio mainosaki eloito enchan dukuya. Shaita tukul. Enchan nadoitadoi kulo. Omalana le kanasaitua tenalapita lesingo. Enapati kuliko malaria hapo siku ngoriendo. Nijoki hapo pookin. Yaani elsindio le Makeri msee najoki pookin le Mairobi Dixon. Ya Mrongo. Aroli ajoki nijoki hapo pookin. Ade wa Maria di tamanja wale masaja langa msemane tanamlo. Alafu Matanga maede. Washo oleng kabisa etii emurua mopel kitoning'o ina murua ajo keserian irmaasai katukul metii enyamali naasho oleng eji ninye oleng kabisa etii emurua emopel tormanie le Transmara. Kabisa egira ake aitomon katukul tina murua nikigira atumie tekuna sai tolikioki tiakake kejo adei eramatare ina murua nikigira atumie tekuna sai tenebo sii lelo oing'orita yiok te Sidai TV
kigira aitomon intai katukul tenkoitoi nara sidai katukul. Inche ake matang'asa aikonji maroyio inkamalak keng'as aikonji kidogo ashukunye terishata nemiado. Singawari mayonde bolingone Natalianga meno bisiunye Singawari mayonde bolingone Natalianga meno bishore Ore langa ya ine bolu Hallelujah bisiunye bishore Ore langa ya ine bolu Hallelujah bisiunye Yesu elinuma Niña coloma, você me huele, Jesús. Y vete llorore, indo dula sarore, gumura no caro. Amo ya rayengo, y vete llorore, indo dula sarore, gumura no caro. Amo ya rayengo, llorore, llorore langa ya ine bolo. Así un día me ya. Así un día voy a Imira la diva gira meraje Amo ya rengolo Imira la diva gira meraje Amo ya rengolo Ore langa ya rengolo Amo ya 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 Vete llorore Indo dula sarore ngumura no caro Amo ya rayengo vete llorore Indo dula sarore ngumura no caro Hallelujah Amo ya rayengo llorore Ore langa ya rengolo Así un día llorore Ore langa ya rengolo Así un día la huella Yega siba jogishu ororei lankayang kera ingolona shiunye el tamuya kabisa ke graga bodugo ya kiri amari chine boye kai chiki ajo enkolong sida yolenga na gadola ajo wore dara no lapa liare ntarigini na ara tikitam uare olari longa lusuni are otikitam uare ni agodola ajo ke kumoka keye karibu wore dara ton tarigini dara na keti ile are mara ile idol ajo yani ntarikini ake yie naa keunique oleng naa kekishipakino tentiaraki amu ore nena naa mbaa kenkai amu olapa liare ntarikini 22 olari lonkalusuni are otikitam oare embaye sidai oleng ena naa ore ake etiu nejia agira aliki ajo kirooshokoki esimu tolikioki tiakake kejo adi eramatare ina murua nikigira atumie tekuna sai naa kakwa lelo ligira aitoomon mairiamari meitasho asa na bishana ndama sidai FM alo radio we mama era lai sobo oleng ira ngamondo ngane jawa so selembuta muri anya jamba sidai na murua kira gesi dai kirdo munye sidai ya ko ale lo akelewo ngola la yiro giabo ori diri kino ga warie ke ba mogor la sabu oleng yete ya ko ale lo bisari no le meringa na gari nyotoki ekenya na ri difito jere ngasa jelo tu engere ga iro gasha ya ko ale lo o baga kwele lo le gira itadoki maria mari ya ngasa na ngayo ngane je ne wala sore na namulu jamba agla skoten re nimbaso muse anga mo no le giri ngira lo ngata na mulu jamba bawagen ayashe aya wawa shule nkigira ke aningi muruana basha enetiu eramarare na inenchipa yente diadu ereshara ni gijene selenge gbora na nupita diokitumiro ta county
Samburu Laikipia Baringo Marsabit nebo Lubota County or Kejuado County Narok Ormani Electricist nebo Simana Roda Seusana Lolonga Etumito Yoto Reki Lam Tandao www.sirayfm.co.ke Yes ba joni nye ongangi jukolo show lama kagranake aitomontonga ibograta na de shata alikia jogetijengo mabe dokoya kabisa agranaka alikia jogro shogogi simu pegrumoki airia maritenari shata na dola ge ya jero betata nkop sabugan kiro benaka ne tiparo lingpa woren kolonge rara na ge tisoko ne we netanike shomunyango enkelani enkerobi amoro shistison poken na keran kelani enyanak ordeniro wajo shimirogi adi oltungani na yuyu duo kelani na irushi kakore rena rishata ore tentiara genki jabe osesen na kenetipat ake tenitumoki ashomo ainyangu enkelani enkirobi sidai efemalo Jonathan Twala dia amrua na jana majumoto majimoto sida yenyeti majimoto ingraga endele sida yolaria sabuk naaku metege nyit Kenya maliking na kilisha na kula tor mtandao kilisha ndo mono ni ya Falintwala mama yangu mama Tom pamoja na dad mama sister kilisha na ngamba ngino lololdola pamoja lala tia langa kile kitani kitine wejo atinatikani pamoja na mama ya naisho kilisha na bokin ayashe wawa shu lengani ngirajo erese ni nyankangole tuwala tidialo majimoto na rosora majimoto tidialo tena lena roka muketa oshi tidialo ekirkoris sidai efemalo Nenyena we Subo leng danting ishati ya murua Wow polo lengi jini nya danting isha eti murua sekti dia lo ntulele grand likiyo kajoki keseriani na loka tukula meningo eloi baki yana inageshebagino rinikininga jore murwa pokeno losho lorma sinegraka entele side mitienya malina ina enchipa yanka tokultini we na wora ketuni jolaini ningoni legression na isulti ya losho la maata kona sai agra nake aitomonto nkaipokira alikia jogi karibu atiedu restaurant gijene selengei akibore na nupita diona wora ke etuni jakinto jaka ijonga malaka shikunyere restaurant Wala gani koti oti iyodo ya mela mari. Ore rangarna nei na kaji na lamala na lambadian na manyorgi simuru. Ai ningiro sidai yesem. Kaje girma sa lamboken ai ningo sidai ame angange jugo. Radio ai ningiro shaga na no nyofoleng na gere ron sholam. Lewagen temurol dirgesi ningiro sidai FM ibna bo 1.1 ajo girma sa bo lol dirgesi ningo sidai FM amu angange jugo. Kaji na larami korbusu moruna no lenkuruma ai ningiro sidai yesem nego man ningo sidai yesem amu angange jugo. Ore rongarna aji William arono leglonga amanya orpus moru le Tanzania ajor mase bogen mani ningo sidai FM Aisu jangaji Shola, Abo Mashara, Madejoma, Abo Shobagi, Shobana, Yara Nabosha, Nahura Yagaja, Aisu Jangaji, Abo Shola, Abo Mashara, Madejoma, Abo Shobagi, Shobana, Yara Nabosha, Nahura Yagaja, Ndayo tejo waranka jinarira narira noben neme totungani leme tarira akaya menyi nyarira ramade orala barika lolo sholama yake taloreren galanyo deri
yakita loreren ore labayarat onjori longkujit ninche kemayani ayoro kendi lekurko tamayani loreren yakengitiaji tolu naibakon nemete niba aisu jangaji na roboshola kamo masharayu miramane joma roboshobogi kingoru kigwana yara na bosho dahuro yangaja naira aisu jangaji na roboshola kamo masharayu miramane joma roboshobogi kingoru kigwana yara na bosho dahuro yangaja naira ayo nai koma madai nor deget aji nai bakon etoro kyon neto kiwarangai incho ekweto ilorere toya angorale dido ya orkon dijo siria yele dijo kurgo yele dijo damadi yele dijo kisoko yele dijo kabuche yele dijo yamusi yele dijo samburi yele dijo laikipianele ogulia jijik nyama ipotito nano amesho blankata dido ikene kilat dido ikene korori dia kengidiaji nanya kone manyit nemete nimba aisu jangaji na roboshola kamo mashale madejoma roboshobogi kilo kibana yara na bosho neuro yangaja naira aisu jangaji na roboshola kamo mashale madejoma roboshobogi kilo kibana yara na bosho neuro yangaja naira ndayo dedo meta warata mat pakaya nanyi ndoro made siasa 2017 wodolo lolonga inyo awarkon lile doloringa oshomo loreren woda town narok inyo awarkon lile doloringa oshomo loreren ore kengasiai tena pausiasa neya entai mkulot ai nyanga keshai tene barmanta sini ibu gorkito madai oiro boshiro laroi ingoro ringa lakona kiyotin kayuneta napendai enyitende jokiti marushukulo ringa oshomo loreren ashema mamua endi torkingi mbako lenti mama alotu engurupu netaboloko yok ekitumairola kirolo sholama maronyoka keye ametejer masai molimgalai eka koligini aisu jangaji na roboshola kamo mashalai madejoma roboshobogi kilo kibwana yara na bosho uro yangaja naira aisu jangaji na roboshola kamo mashalai madejoma roboshobogi kilo kibwana yara na bosho uro yangaja naira kayuna rakolindai rarolo sholama iraram kajina gol olo shorade ishoi maglani agega motetanda endoi yalokonya wosu nijo mintemaning dencho yalayo o kilo tingin nimetilenkerodet kaka shetangai amore lakilini telebar malimuni ogo lekai kumok lamai kotito nano ameshon gangada lava yolentinki wo kanisa nepale ni ukajeu ni pika sugen ijere kanisa neno ngitwak
tenebo nkera amurata rontoye edung'oi teloren netanyapayung'ua niaku enkidiaji natoyio lukunya najitakita nkutuk toshoma toduaki imotorok enkare iduaki wanu nikitung'ayioki apa nimiretito kewan aisuja ngaji naaroshola namo nashalai niramadejoma oroshobogi Kimoru kibwana iyara na bosho Nyauro yangaja na era ereza Aisu jangadi na roshola Namo mashalai Niramade joma Rosho magi Kimoru kibwana iyara na bosho Nyauro yangaja na era ereza Aisu jangadi na roshola Namo mashalai Niramade joma Rosho magi Kimoru kibwana iyara na bosho Nyauro yangaja na era ereza Aisu jangadi na roshola Namo mashalai Niramade joma Rosho magi Kimoru kibwana iyara na bosho Nyauro yangaja na era ereza. Jina langu ni Mheshimiwa Nick Salat na nawahakikishia niko ndani ya Sidai FM. Sidai FM 103.5 Ewangani juu. Sidai FM. Wayo lengo laini ni lengiresheni Sidai FM tekona sai kigira podugo ya kiriamari tenebo yete kona sai agra naka ito monte de chirani gijo neselengi yangori yokor kote daigani daigani oratu mununi na udo orulo siti renare sheta gra bugo yari tenebo yagra digia jokutuli gokutia ka kejade era madare ina murwane ke gra tumie ka kora ke tuniya na show lengtelelo oingorita yokto Sidai TV live tenebo jina show lenga dolor gilikweli no mo pere junior Tiemurwe moitane rumiro yokta kona sayado la sinyekiro rejo watching live from La Shepani La Fanza wa filtaga shole ngadola sininya Runa Lepeza jiro watching live from Thika Town Ngoiwa Este tuko pamoja hadi tamati Sonko na Yomo watching live eti Nakuru County dola sininyorgili kweli no shole nejo Nakuru tupo ndani asante sana Adola sini nyesa Eric Nejo watching you live at Nairobi. Adola Musa Saningo Moses Nejo watching live from Lolgorian Town Ashe. Adola sini nyorgili kweli nona Sholeng G Fred Koisa watching live. Nejo my brother Peter Dia Sholeng. Adola sini Musa Saningo Moses Nejo Emruwar kaya netumiro yocha kona sai. Ngoreta yoga itoberakite Sidai TV tekona sai. Adolda Newton Dal Andrew Nejo watching live at Konsa City Kajiado County. Adolda Sininye L Gibson Nejo Kilgori Solosen to following up the show Sida Yaramara de Pie and Chankitu Mitupini Gincho and Kayana Shida na Kenya. Adolda Sininyor Gilikweli Nona show Lengo Shosh Robinson Nejo Moita ndio kwao Nejo Magmi Presena She. Adolta Emasa Yankai Saro Sereb Nejo watching live from Narok County. Najo Gifans Maria Marihadi Tamati. Adola Senior Gilikweli no James Leyan Supuko Nejo watching live at Masimara University Awandani Baby Emily Domi o Supuko Kuntai Supuko Renebo Dominic Dopo Kimelok Kim Willis Saroni Tenebo Supuko Andersona Tenebo Leloma Sipo Gono Tumiro Yota Gona Sayedona Senior Gilikweli no Sananga Ali Jemonejo watching live Temurua Eno Sain Olempa ime Temurua Tumbeliana showing my brother Adolo Senior Moses Nkoyo Nejo watching live Tima Semara Sikenani Geta Nejo getting the show in a bamba kubamba watu wote wasame andani pamoja hadi tamati. Adolo Senior Gilikweli no Mayani Dalmas watching live from Semara. Adolo Gilikweli no Vincent Leshan and Targeti Central Outer Kilgoris Massive Ashe. Sasiolo lot nejeti yomruolo robine tumiro yota konasai ando yopa yo Benson nejo watching live from Transmara
oloirie nashe oleng adolta sininye orkilikuai lino adolta akeyie sininye lelo kilikuai ogira ajing'u tenkoitoi nairoshi ashe Kantai Moses nejo niko ndani, Bena Nanyoki nejo niko ndani kabisa, atubanduki kamwe, asante. Adolta sininye Joni Serowuo etii emurua Ole Polo Sikilgoris nasema na fans wota ashe. Adolta sininye orkilikuai lino na ashe oleng eji Jonathan Jona nejo following etii Narok nejo well represented kimoja hadi tamati. Nadolta sininye Nasieku na Shinjwe ti lelo ing'orita yiok te Sidai TV live nejo watch live ati Ndonyongo Pit Massive nejo Hawa Musa Musaya tenebo lelo Maasai Ormara Sonkoi ashe oleng Massive watching live kabisa. Ore ake tuniki olainining'oni lenkiresheni naisul tiatua olosho le maa tekuna sai ayieu naa niking'asa aikonji kidogo paatumoki aishoo orkilikuai oing'ua enkiresheni. Kake ore ake etiu nejia tentiaraki enadolta ajo ekweta yiok erishata yiok ake nang'asa aisho orkilikuai oing'ua enkiresheni le Duncan Punti le Kakeny Duncan peyie atumoki naa aitayiolo nchere keton ake kigira aomonu ina retoto. Eton ake kigira ajo tareto Duncan le Kakeny Punti. Ore ena naa enkerai nanyamalu oleng emuoi, eeta larin ora 5 egirai aarare abak tesipitali yioloti enaa Moi Teaching and Referral Hospital toonkaulele enkang Eldoret. Agira naake aliki ajoki keton ake kigira aomonu eretoto tentiaraki peetumokini atorik Duncan le Kakeny Punti sipitali. Nagira naake aliki ajoki indim ake ashomo aitayu orng'orei lino naa kayiolo ajo kilo Enkai onjoritin Israel ashomo atamayiana. Intayu orng'orei lino te 0796 317743. Kagira aliki ajoki indim atareto ina kerai menoto embaata tentoki kiti natipika Enkai nkaik inonok tena rishata. Keji nye Duncan le Kakeny Punti te 0796 317743. Naa idol enkarna ajo keigero Noonkokua Punti. Ore tine wei aikitumoki Enkai ashomo atamayiana. Kabisa kigira naake apuo dukuya kiriamari tenebo yie kake kaisho naake lomon highlights olomon opuoita dukuya ogirai arreten temisa olomon Sidai FM nchere etasarua olaiguanani lenkiraoni lemurua oloiborsoito Francis Olenasie enkerai kiti owikii 2 natanang'ayie ng'otonye naa eselenkei torng'arua. Ibung'aki naa ina selenkei nitabaari orkurroto loorpilisi tenkang e Kilgoris. Tejo naa olaiguanani Olenasie riamari oloti lenye Ken Oletaruru nesaru ina kerai torng'arua nepuoi aing'uraki eramatata tesipitali. Rekulie omon naa nchere etejo iltung'anak le ward ololulung'a menyorraa metaa kulikae arikok egelakini ninche orkilikuai ejoito ore ometabaiki lelo ojoito keeta enkidimata naibonie siasa inawa naa eyau ninche anaa enayau ninche apa otegelutua. Eimakita naa lelo aoshok le kura kulo omon eipirunore orkilikuai det lorbungei le Kopikop Dr. Korei Lemein. Rekulie omon naa nchere ore naboisho ake enkopito enkaji ormaasai amu ketii nabo nkajijik kutitik nemishiakino nitokini aor ninche tiatua olosho. Lomon naa kulo oibalie MCA le ward e Kimintet tina murua e Kimintet. Kabisa olainining'oni lenkiresheni Sidai FM. Ore naa lelo naa lomon ogirai arret temisa olomon Sidai FM. Kiponu aisho tenguton lelomon toltoilo nkatukul piitumoki anuta ajo kanyioo naloito dukuya. Kake ore ake etiu nejia ayieu ake nikintoki ang'asa aikonji kijo nkamulak peyie aishukunye nanu terishata nemiado. Kake ore ake etiu nejia naa ikiata oldakitari likitumoki aetu aimaki mbaa etipat tenkiresheni teneitashe erishata nikijo enoolderrat lenkaji enkitati.
Embupeya the marwesi. What a carry your mission. Laini muni era olere muni lor paek me kure dwetum asara nenna e wala na biko enyamali pokin enyarutol champalino lor paek nelol chani sida yesulta pokin wadi Mahindra 537.5 SE Wingwen Company Ekena Agro Supplies Limited wala shani ne shani washol champalino lor paek etubulwe nyaru agweno benekare ompaka benek narauni nesha sini washele shani wal champalino ere bukenkop Nakiar enyar wompugno pokin nemetoki abolotokol tol champalino tiatwa labaitino rongan wompaka labaitino raile warelita inara tigra menkare nesha nepek milimtani narai puni eleshani itum eleshani oji Mahindra tekuna credit note nusuelita elita nabo elita imet olitai nara tikitam Itum siro waiting pokin emriaki ikilol champai a agrofert pokin nekraniki. Teni ni yulung kumok. Toshoki ben olekwekai tormosori nabishana nabonabo isiet ormosori ille are inmetungwan. Arashwai washoki frank tormosori nabishana ormosori ungwan ille imet ormosori nabo ille Embupeya the marwesi. What a carry your mission. What a hot banana. Thank you, no down with the listener. I take a loud bullet. Well, I don't yet know joy, I'm a cylinder. Let the lady say I have some. I be good for telling John Younger. And my vida and I said, don't touch and not come with a cylinder. I don't know, and I said, I said, I am not like I don't you walk out with me for your one. Gotta keep the water, I owe ya. But let you process it, Nalangolan. And let you want to kiss you, Yalangala. Tata Musio Sugai. The Yanyo Simulation, Mari. The Patangishu and I got Loro nice, the Liga guy. My young I said, was so dry, I get go see. Atalida, I said, I said, I said, Yesu nagara suma para kanini mera denilo suru ne mani ba kara kimpisa ina mare ini mojo sodala meganyu kolo ke termasa illa utra dani utraise osapa ke yosi
Araleni sumelo sena. Yo chenga yo longa kutuke. Arahode ni yo sena. Yo kiya mukafa. Arani nede ni melo sena. Warenga yo longa kutuke. Arani nede ni melo sena. Warenga yo longa kutuke. Atani nede ni melo sena. Warenga yo longa kutuke. Yebongi danga yanda isere. Tilika ke ya ikire danga yi. Atalera atali danga isere. Era sabata ya grabaya. Isere kwa atali danga isere. Sabala. Era sabata ya grabaya. Nekera yo kishine meno mende. Arashimo mende nagera yo. Ni mayo sine karano. Karakimya dando ikoinono. Ini ni moyo solarela. Ato kilo dinara. Ore nganya meneshi. Enentira kya ikininya bai. Vitalisha nene majosina. Ore ndaise bagitanga. Minto kya kamona kamaba. Esida kanyamba esida. Ilebe isho yuko. Yanagara kwa dorulele pande. Warengara inono yeme. Lebe isho igerone dembo. Atogiro atali demba isira. Yera sabata ya grabaya. Ndaisere sirian atali demba isira. Atogiro yera sabata ya grabaya. Yorende Adame konda karakiye Adade nire so maida mayo Werenge kayo yeso Adade nira haigana yosho Adada ikira shenesho Adade mene nifeti menege Werenda raye nanailani Adade nire yemba Adahoda imerada Ade mikle panira Atale panya kengetaria Ade mishira kengara Osotwa la iyo japan Eta lana dormangani Irodo lenka ya yawan Anabida mekonen Era saro irengu eniwo Adogito doyashi Eya nyanga ikomonje Matalera atali dengaise Era saro ya grabaya Naisere serieli atali dengaise Oya era saro ya grabaya Iyo jabo atali dengaise Era sabata ya grabaya. Entraisere serien. Atali dengaise. Era sabata ya grabaya. Traisere kwan. Atali dengaise. Traisere. Era sabata ya grabaya. Enekile bana. Atali dengaise. My God. Era sabata ya grabaya. Era sabata. Atali dengaise. Kilo era sabata ya grabaya. Traisere kwan. Atali dengaise. Era sabata ya grabaya. Enemirisho. Atali dengaise. Ya era sabata ya grabaya. Adios ligi. Atali dengaise. Hallelujah. Era sabata ya grabaya.
nice one. And I said, Megura National. I love it. In the younger young, and I said, Megura National. Yo, kill him. Karena ini nakaji nalamala nalambadian namanya Kisimoru ini ngiro sidai SM kaja germa salam pokin ini ngo sidai ame angange juga radio ini ngiro siaga nano kanyo fodile na gere rondo sholam lewagen temurol dirgesi ini ngiro sidai FM ibna bo 1.1 aja germa sa bogol dirgesi ini ngo sidai FM amu angon ngeju kaji nala nami korbusu moru na no lenkuruma ini ngiro sidai SM nego man ngo sidai SM amu angange juga. Ore karena Haji William arono leglonga namanya Orpus Moru le Tanzania aja rumase bogen main ngo sidai FM. Singawari mayonde bolingone Natalianga maino kisi unye Singawari mayonde bolingone Natalianga maino kishore Ore langa ya ine Hallelujah Kasi unye kishore Ore langa ya ine Hallelujah Kasi unye kishore Yeso elino mama Niña colona Osemewela Yesu Ibete yorore Indo dula sarore ngumura nogaro Kamo yara yengo Ibete yorore Indo dula sarore ngumura nogaro Kamo yara yengo Ore langa ya ine Dembalo Lasi unjela ya Ore Ore langa ya ine Dembalo I touch you, yes, I touch you, I touch you, that's the records. I touch you, yes, I touch you, I touch you, Atangwaraba, Ovidina Medari, Bargage, Babadumuse, Exiligaba. Ishia na gonna ishunya ya raparade. Oh, I wurala marendo ginegen. Yesu linda yewogi. Arabana yanago. Amena siye
ya muriagi ala chewo yeso ala chewo egurala ye ala chewo yeso ala chewo egurala ye Jangai, ada dia nyamaliai, Egi jangai, nemei belegenya. Mirongo ni nyangai be miya bangai. Sayola na badan nikila nemi kino. Ada dia banjuri gumo egi jangai. Ada nalo nada lagi ne egi jangai. Oh, amugai belegenya. Swine meji gai belega nyamwengai na mekani ikule ngure gara modai yerungani na bali yagidara na yewo ara jewo yeso ara jewo egurala ye ara jewo yeso Yangaragi Yesu, begitanga murenge unuru. Yangaragi Yesu, beguranange na nuro soit. Yangaragi Yesu, begitanga murenge unuru. Yangaragi Yesu, beguranange na nuro soit. Amuwaraje, maigana gini, anure sivara. Ejo baba, ore na mirena, eshumada dena, ore ni polu, apolu sena nuregede. Arajewo yeso, arajewo egurala ye, arajewo yeso, arajewo egurala ye. Arajewo yeso, arajewo egurala ye, arajewo yeso, arajewo egurala ye.
Roga Gina Bolo, Nare Nabol, Nemeria again, Nahana again, Nemeria Lobol, Kiyangi Rugoreno, Kagamu Morelai, Shamadugoya, Hai Rabera Gamboy, Shamadugoya, Shamadugoya, Washe oleng olainining'oni lenkitesheni naisul tiatua olosho le maa tekuna sai adolta naake ajo sidain iyiok imbaa tenkitesheni olainining'oni lenkitesheni Esirai FM itumito iyiok te kaunti Samburu, Laikipia, Baringo, Marsabit tenebo Lubote kaunti Orkejuado kaunti Narok, Ormanie le Kilgoris tenebo Simanaro te seuseu nalulung'a naatumito iyiok torrekie le mtandao te www.siraifm.co.ke yesipa ajo ninye ewang'an ng'ejuk olosho le maa. Kagira kaitomon katukul toonkaik pokira tekuna sai naa agira naake aitayiolo ajo kikiata olomoni tenkitesheni naa kaiteki naa ajo ore lelo oing'orita Sidai TV naa kaiteki ajo idolta ninye tinewueji naa ore ake etiu nejia kiata olomoni tenkitesheni etumoki ake katumoki ake aitomono najo karibu oleng. Ashe oleng. Kadolta naa ajo kitii atua erishata nikijo olderrat lenkaji enkitati naa ore oshi tena rishata naa kekumok imbaa nikiimaki naa ikiimaki imbaa naagira aitanyamal enkishui arashu eramatare olosho lormaasai naa kajo ake karibu oleng. Atejo ashe oleng. Naa kajo naake peyie aitomon tang'asa iroroki irmaasai niliki ajo kira yie ng'ai
niliki siyiok ajoki kanyo dii enkipirta duo taata piitejo mpaka pilotu enkitesheni esidai FM. Ashe oleng. Ore enedukuya airoroki irmaasai pookin toolubot muj natii kaunti e Narok, kaunti e Kajiado, Baringo, Laikipia o Sambur lang lotii enkop e Maralal. Nairoroki ninye oleng lelo loing'ua ewueji neji Iltamiyio. Kasham lelo Sambur lang. Kumbe iyiolo yie idialo Sambur. Kayiolo oleng. 2017 keeta apa olashe lai omishe tina kop. Amu apa Samburi. Ame Samburi. Nikipuo ina kop nikidol orkuak sidai. Nikipuo ntaleng'o sidain oo Sambur. Neeku kasham lelo Sambur. Nishipakino apa oleng. Atishipakino oleng. Eton ake ajoki ntae asham oleng. Wow, ashe. Aya. Wow, karibu oleng enkitesheni iyiolo ajo itu naade iliki iyiok ajoki inkarn inonok tenebo sii enkipirta arashu esiai niasita oshi. Ore toonkarn naa kaji Joseph Koini, kaing'ua Transmara, ejo oshi irkumok olorikoti loosiria. Olorikoti loosiria. Inaalo aing'ua ewueji neji Enchorrai tiatua Oldanyati. Enchorrai Toldanyati. Ore te profession naa kara clinical nutritionist. Olkitarri. Neeku ore enkipirta ai paewuo ena studio ajo pikiponu aimaki imbaa naipirare afya ashu biotisho tormaasai lang neyiolou sininche nedupore. Wow. Yeah. Kama nai matang'as aapuo siadi kidogo, kanyo duo oshi nikintukujaa mpaka nidol ajo matejo kenarikino nai nias course naipirta matejo oldakie sidai amu mee nejia dii kijo te Kimaasai. Nejia ejo. Ore enedukuya, ore nanu naa ore apa kara kiti, musan nanyorr ena siai oldakitarini naa ore paadol ninye oldakitari ogiroo enaimita, madol aishop ilo kanzu oibor. Napa musa elo. Neeku iyata apake ena passion. Aata ina passion ara kiti. Ore paalo sipitali naa kaata ake ina ajo adol ake enaa ore aelong naa katon sana tiatua sipitali naidim aisaidia oltung'ani obo ashu atareto oltung'ani obo tenkoitoi nabo ashu enkai. Kake ore paalotu oshi aidip form 4 nalotu alo school. Nalo alo school naji Thika School of Medical and Health Sciences. Nalo ina school oshi nalo aya ena course naji Clinical Nutrition. Aiterunye aasie community nutrition, nutrition dietetics, na-upgrade meta clinical nutrition. Ore entoki naewuo apa adol paas ena course naa ore irmaasai lang kumok ashu iltung'anak lang kumok kepuo sipitali tenkumoi kake ore oshi esapuk oleng naa kelo oltung'ani emuoi nebaki. Ore peebaki metaa ishooki irkeek pookin looshomo alo aijo naa peishiunye emoyian naata, nitum ajo etii ntokiting tena naa lasima na iriamari okulo shanito ashu nemiriamari okulo shanito peret osesen lenye. Nadol apa ajo nche specialize esiai oldaki. That is nutrition. Mbaa naihusu endaa olchanito o biotisho eramatare oltung'ani. Ya ndala specialize ina. Itolimuo nai ajo eeto apa ewuei ninterunye tena kisuma matejo tenakata nutrition, matejo atoning'o nai community nutrition enikitejo nai ompaka akeyie nilotu dietetics mpaka pa ilotu aaku clinical nutritionist. Kanyo doi kama dii nena step naa kai ikunakino? Ore kuna steps amu kigira taa ajo peyie kitumoki ataretata ilo tung'ani amu keetaa dii iltung'anak ligira yie inspire tien. Eetai enkerai nikigira ainining. Nelelek nai meyiolo ajo keetai imbaa naijo kuna. Aimaka nai najo ore certificate naa kataasa certificate naji ne community nutrition. Ore community nutrition naa ore taata itii ina level e certificate naa ore esiai sapuk niindim aitaasa iltung'anak entoki naji counseling. Aitamokisho niutaa. Autaa tesiai oldaki. Itadua? Ore pintoki alotu step yare mpaka nilotu aas entoki naji nutrition and dietetics ashu ilo diploma level of it. Naa ore tina rishata naa you are allowed ashu iyata ina uwezo niindim ashomo mpaka sipitali
nilo design diets ashu oldakie looltamoyia otii sipitali loota moyiaritin amu ore oshi pelo nelo oltamoyia sipitali kwa mfano elo nejokini oltung'ani iyata emoyian naje netii ntoki nemekure ishaa ninya ninos neetai inaishiakino ninos tadua ore ele tung'ani le nutrition dietetics naa ninye lolo aitobiru ina design onena tokitin naishiakino ele tung'ani onemeishiakino okiwango aya ore ai toki sii tena preparation ashu enkitobirata erreten enye amu ore sinye erreten oshi tena siai oldakie naa ene muhimu oleng alang enetipat oleng alang ena nikijokini naaji shomo akeyie nilo ainos impoosho mee enkinosata empoosho ake preparation eimat oleng amu ore piijoki oltung'ani meshomo ainos impoosho keeta mpoosho components ashu keeta nai ntokitin natii atua kumok na ibidi peipang ninche tiatua kuna poosho amu ore peepuo airiamari olkeek loonyita ele tung'ani nemitoki ake aaret pookata. Yani imaanisha ajo matejo tenaata etii content naata mpoosho neme protein anaa enikiyiolo yiok naa kishiakino neng'asi aeliminate amu kiriak tolchani teneijori tenebo. Nejia etiu. Neeku ore sasa teina kiwango nutrition dietetics neas ilo tung'ani aikunaki nejia. Nikoni clinical nutrition. Ore sasa peeku clinical nutrition naa ishomo step edukuya tena enkiti na ilo mpaka eetai iltamoyia naaji naa ore itabaaki etii sipitali elelek etabayie oltung'ani kiwango naa mokure inos endaa. Ore ele tung'ani nikijo tenkutuk e medical term NBM nil by mouth mokure inos endaa tenkata akeyie naikash naa kebau oshi erishata naa keimieki ele tung'ani ata amu ejo oltung'ani imieki endaa nkumeshin ashu irasi naa sasa oltung'ani le clinical loidesign ntokitin naji nutritional or parenteral formulas oldakie loluwa aimie nena pirai nemeeta interaction yoyote ashu meeta enaiko peepuo ainyalakino olkeek tiatua osesen loltung'ani. Kamaidim aikilikuana amu agira atumito ajo nchere keetai reaction olchani wendaa kaidi sii kunakino ina tialo esiai e nutrition. Sawa, ore reaction olchani kaidim aishoru kwanza enkiti mfano ake amu neitawang' ina oleng. Kaimaka naake empoosho maitumia anaa mfano ore oshi osesen loltung'ani elo naa ketum oltung'ani entoki najo fracture ashu yani neiperra oloito ashu enegila ele tung'ani nelelek ore peepuo itaasaki entoki naji mineral density ele tung'ani netumi ajo ketebebekita ele tung'ani iloik. Ore peebebeku ele tung'ani iloik naa elo nisho te sipitali entoki naji calcium amu ninye naitagol iloik. Ore saidi impoosho naa keeta entoki nikijo phytic acid ashu oxalates. Ore kuna chembe e phytic acid ashu oxalates amu ore oxalates naa ninche natii impoosho. Ore phytic acid netumieki keji emposi orgali amu emposi orgali enkurma orgali nejo eikununo amu kegol ena kimasai menyaanyuk kimasai. Neeku ore ena phytic acid anaa ena natii orgali ashu enkurma ore peinos oltung'ani neok kule ashukunye mpoosho neok kule. Ore kule oshi naa kiyiolo ajo keeta entoki naji calcium oleng. Eeta calcium natii shumata. Ore enkikombe nabo ekule neeta milligram nara 300 milligram e calcium. Yeah. Which is very high. Ore sasa ena milligram e calcium 300 piok enkombe nabo ninosie enkurma orgali mikilo aret duakata ina calcium hata kidogo. Kanyo
ore ena phytic acid natii atua mposiak ashu mposio naa kelo aibind, kelo aibung ena calcium nelo aen amitiki easisho, metaa mokure easisho. Neeku ore entoki nanoto ele tung'ani tosesen lenye naa ketum entoki naji phospholipids ashu eilata ake natii atua ena kule, itegemea butter content natii duo atua nyoo, kuna le o carbohydrates naa matejo entoki nashetasho osesen nguvu, kake ore ena calcium ketu aisaidia ele tung'ani hata kidogo, hata neeku ore pikishukunye ena ishoto emposho eetae kuna oxalates. Ore kuna oxalates kiyiolo ajo mfano ore oshi niaka maana itendoropo keishiakino neok oltung'ani kule ake nemeitushul ai toki. Mee nejia ajo ore kule peeku etadee oltung'ani amu irmaasai nagira airorie amu iltung'anak onyor ainosie enkurma kwanza ompoga paa kitusuj kule ashu itum dii ninye inosie irkulie nena lenyo enkurma meifaa, metii hata kidogo. Ore entoki niasita teine migira aipractice entoki naifaa amu mitumito naa ina calcium, naa ina calcium oshi naikaja naretisho. Entoma torronyi enkiti siadi, ore piidol oshi nining iltung'anak ejo kai dii etiu oshi ore kulo tung'anak amu kejo tenkop ang irkesi keeta nguvu oleng. Ore lelo tung'anak piincho esiai naa ildakikani ake etupukuo tesiai, naa ore piincho ormaasani ore lapukuni aya ntolo amu nyoo ore ele maasani nemeeta enough calcium naa ninche oota kule, tadua ninche oota kule oleng kake metumito ina calcium hata kidogo, tadua neeku weak naa osesen. Ore sininye ena sukari duo natii dispensaki tosesen kegira aibain nena inajo phytic acid kuna ena calcium, neeku mokure egira aok hata ina sukari ya kutosha content megira abaiki osesen. Na ina piidol ejo iltung'anak ebebek irmaasai iloik alang irkulie oreren, naa ina oshi naakuna. Neeku ore tenchoto orkeek nai nikigira aimaki amu kimpala naa ajo kikaitu irkeek tenebo oldakie, ore ena ina calcium elekinchori supplement calcium tesipitali niyau iyie, ore piindip atoijoi calcium nintoki aitusuj kule, nintoki aitusuj ainos emakima inakata ake enkurma nilo ainyal pooki toki. Neeku nejia ikununo, nemikintoki aisaidia laduo supplements, mokure kisaidia laduo supplement. Niaka maa tenakata amu kira irmaasai kai kinkunaki peyie etumoki ataret iyiok intokitin nikiata naa ninche nai naretito kulie tung'anak kake ore iyiok loopeny nemeretito iyiok. Kama nai te formula nanarikino nesuji, kama tenelo niaku kule kai naa inkunaki piiwok kule pikindim atareto madini natii atua. Sawa, ore naaji ina ore enaa enikielewa ashu enaelewa poong'ae, ore piidaa naa kegol esiai oldakitarini oleng amu ore peelo naa kebau enkae rishata naji inoshi maswalini egili naata. Ore esiai oldakitarini keyieu oltung'ani aiteng'eni, itadua ore peeku indipa ainosa endaa naa ifaa nai niton karibu anaa ildakikani akeyie loota esiana najo nusu saa peetumoki metang'asa aidigest endaa osesen ena daa nai nindipa ainosa, piintoki aitusuja duo entoki niyieu, piintoki aitusuj naa kuna ale pikipuo aaret, itadua. Neeku ore nabo nayieu irmaasai natii ina siai naa keyieu nai naa keiteng'eni amu eetae intokitin tiatua nkaulele kake meretito kulo tung'anak. Ore oshi amu ore 2014 katii apa sipitali e district e Kilgoris, ore changamoto nikiata oleng keponu iltung'anak sipitali oleng naa ore nai sipitali etii moyiaritin nemeyieu naa kintabau sipitali, eyieu nena naa kidipieki ang nebau ene naa oldaki ake oidip nena tokitin neishunye amu ore ntokitin naa kuna nai nikinosu kiata ntokitin naifaa tiang, kiata lukunguni, kiata akeyie nena poshare, kiata nkulie are, kiata mpuka. Ore nai kuna tokitin pee eikuni tiang nesuji enaa enajo ildakitarini netum oltung'ani madini ya kutosha naa keisho osesen engolon ashu kinga immune naa kearare moyiaritin openy. Mintoki alo sipitali earare osesen moyiaritin openy mintoki alotu sipitali. Ore enkitoki najo orkirobi naa idipa tiang ina. Neidipa ilo tiang. Nejia ikununo.
washe oleng daktari amadolta ajo egira areuta yiok tenkoitoi nara sidai katukul kake ore ake etiu nejia ncho sii matang'asa atum orkilikwai oing'ua enkitesheni peyie kishukunye kiriamari tenebo oldakitari Joseph Ole Koini kiata tenkitesheni piitumoki atooshoki yiok esimu nirriu orkiliku linonok le 21868 intayiolo yiok arashu teniata swali niindim aikilikuana oldakitari taaku naa tayari peyie atooshu esimu tenebo irriu orkiliku linonok inkilikuan tenaa Kenya. Menye saiguran supa oleng. Woi, sidan taa kulo paek linonok. Kelio ajo iramatita. Supa oleng, kashipa oleng. Naa sidan irpaek lainei enaa enidolita. Amu karamatita naa. Wah, kaa kisudoroto doi ena ninotoyie. Ajo kemedo ninye enkisudoroto. Ng'oto lemayian. Ataasishore naa nanu ena polea naji ene Mila Power. Aunie irpaek lainei. Ina paa sidan aikonji. Wow! Ayo tiake. Nakitaasa. Ai hapana. Atunie irpaek na polea. Ore peebulu abaiki nkung, basi nawosh erafera Amidas oyarafita Crobus. Na ina pidol ajo kipilipil negoli sii. Somo taata tuno irpaek linonok tena polea naji ene Mila Power. Ore ake peebulu abaiki nkung, niwosh era Amidas ore nebo era Crobus. Ore sii enias, indownloada ilo Molera Farm oipirta oloing'ang'e piitum atayiolo mbaa enchan enikununo wenkata sii niunisho. Itum empolea eyara toldukai pooki likitaaniki le Yara Agrovet. Arashua iwoshoki Rafael Ole Mayone tormosori 724-319-9. Arashua iwosho laini limilaktoki lormosori 8 ormosori 7 Yara Fertilizer empolea sidai nelelek nemenyal enkulupuoni olchamba lino. Sidai FM ewang'an ng'ejuk. Kajitan Timothy Lolodokia namanya Almutar nara alpayian kitok kula kuya awata larin ndomoleo kuni ore chaga nano kachamani ningo Sidai FM kata pooki nelikiyo matangasoni pooki naipungutatu Samburu County naicham ainingo. Kajinan ngarnai Frank Alilungia na stene tewamba kama administrator na kashama ainingo Sidai FM ndomoni salosa 0. Kajita Musa lekuya pui emwana bata empakasi kachama olenga ainingo Sidai FM 99.0. Kajita kama Milenga Surai ashama olenga ainingo anana Sidai FM 99.0 dana bada ya bagasi. Yaki yelomon elenki buran Sew nalolonga Sidai FM. So it's down to business here. So po lengo ngoni le Sidai FM ngkolonge Jumaine on tarigini tikitamare ola baliare ola rilo nkalosnere otikitamare Richard na le kilomono ibritinki guran ka jenkarna Milton le Saloniki ye Perer Merik Abu Mayang wore ginterunya kaunti ya Narok nele molomoni nchere ikilikuwa ntalo penyina kaunti serikali hotene bolari ko kolelo pok no renkide mata yipa ngware tin kigware tin tiene football enkwara okulie kumoga na ya urbarno tene bo rekyo burubulu nyike solo to leo show ni sola kitanari shara na rinyikwa engelare enkiguran te Sidai FM. Ore ti dialoro polos tolo mono ibritinki gurana la Liga Santa Daulo Shole Spain na gurana kienkolonge ngole ni rubudo etrosuri ngol na bote na bor muralin time Celta Figo dialoro muralin time Levante wote erishide dita meram point na rato mono mihede teatro kuroto la Banca Balaidos enkiguran te Sidai FM. Ore renki gurane Syria A olosho le Italy ne rubure do solo de gol na botana bor muralen time Galchiari ti alor muralen time Napoli tator kuroto le Unipol ore muralen time Bologna o terishara ya tomonare ni dongor muralen time Spezia o terishara tomono mit golinare tena bota tor kuroto le Stadio Renato della enkiguran te Sidai FM.
ore tenkolong etaata tedu enkiguran oonkiasapukin yioloti anaa UEFA Champions League naa kiguran mural entim e Chelsea olosho le Uingereza tialo ormural entim e Lille olosho le France tenaaku itasho saa 5 enkewarie tiatua orkuroto le Stamford Bridge. Ore mural entim e Villarreal olosho le Spain nitoomon mural entim e Juventus olosho le Italy tiatua orkuroto le Stadio della Ceramica. Enkiguran te Sidai FM. Ore tololomon oing'ua orkuroto le Stadio della Ceramica ninye eidipie ilomon lenkiguran ayiewuaki erishata naserian kaja enkarna Milton Ole Salonekiyie Pierre-Emerick Aubameyang. Yaki ilomon lenkiguran te seuseu nalolong'a te Sidai FM. Washe oleng olainining'oni lenkitesheni naisultia olosho le maa Sidai FM tekuna saai agira naake aitoomon katukul aliki ajo kitijing'u maape dukuya amu adolta naa ajo tayari kaatolikio naai ajo kirriwaki yiok irkiliku linono le 21 868 inkilikuanishore oldakitari Joseph Ole Koini kiata tenkitesheni tekuna saai daktari. Yes sir. Daktari. Daktari. Kabisa kama kekiata kuna lifestyle diseases arashu imoyiaritin naayau matejo duo naaji entonata ino eninko piinya endaa eninko piiloto eninko piasisho eninko sii piidamisho anaa mee nejia doi. Nejia etiu. Yani yau akeyie ilo manyara lenena tokitin pookin nikimanita. Nejia etiu. Kiata emoyian naji high blood pressure. Kanyoo doi oshi nayau naa kamaa amu kekiyiolo naa ajo ore oldaki naa enkoitoi nabo naidim naai aisuluhisha ina. Nekiyiolo ajo ore iltung'anak lang naa ore taata netaa keji ake makiyiolo yiok ajo nyoo dii apa naewuo kamaa dii enetaa apa ore pooking'ae ejio mpaka nkera kutitik naa kemuoi high blood pressure. Nejia etiu. Kanyoo doi nayau what is the cause of high blood pressure I mean? Ore high blood pressure tormaasai naa keji enkikwetata osarge. Enkwetata osarge. Enkwetata osarge. Ore high blood pressure kekumok ntokitin nayau. Aiteru aisingle out ashu aiteru alimu ena nabo. Ore enedukuya naa keji entoki nayau blood pressure naa entoki nikijo genetics. Genetics yani mayiolo ajo keji yani matejo duo eikinet. Eikinet ina. Kake meeta pooking'ae taa kake eeta olaini fulani. Eetai olaini laa keji eeta apa kakui, eeta papa. Nejia etiu. Niailutu ake siyie atum. Kake ore naaji pee practice naa tinindip atayiolo ajo itii ilo aini nisuj inkoitoi naifaa nemewadi piitum sii. Meeku mentoki guarantee. Mentoki guarantee. Nememoyian enkang'. Metaa kejeji enoshi moyian enkang' enye. Enoshi moyian enkang' enye. Ore ai toki naa ilarin. Ketii ilarin naa ore peebau oltung'ani naa kejing pressure. Na yani keeku risk factors naidim anotie nyoo? Pressure. Ore ai toki naa oldakie torrono. Tenigira ade ainyalaki oleng. Oldakie torrono laa kinos oltung'ani ntokitin naaji junk foods. Ore junk food naa ntokitin pookin naing'ua supermarket na ki-preserve ake tenyoo? Torkiek. Entoki akeyie pookin nakonora tiatua irkiek. Nakonora tiatua irkiek. Ondaikin nemeshet osesen anaa elo nitum nkulie daikin naa atua ajo taa ketorro maiput naa nkarn nena daiki amu tenkaraki branding onkampunini sininche kake sidai naaji teneyiolou oltung'ani. Ore enaa kuna daiki naapejito ailak oleng. Kinos oltung'ani ndaikin naata ntokitin nikijo trans fats ashu keeta ila te kiwango natii shumata. Natii shumata. Naa ke factor ina naa kindim aitang'amu nyoo? Aitang'amu high blood pressure. High blood pressure. Ore ai toki naa idim ayau high blood pressure naa mazoezi ashu tenimiasisho nemiasishore osesen. Migira aasishore osesen enaa enaifaa metaa ore endaa ninosita oltung'ani nemeesita esiai yoyote tosesen neeku egira ake aponari osesen.
Neaku ore nai paa nguvu ashu matejo tenakata kwa mfano tena carbohydrate. Neja etiu. Amu ke body building food. Neja. Neaku nyita ake carbohydrate kake metii naa esiai niasita peasisho nyoo? Ena carbohydrate. Ena carbohydrate osesen. Amu ore taa kiyiolou oshi ore carbohydrate naa nabo endaa naisho osesen menoto nguvu ashu peasisho, etiu enaa eilata tengarri. Ore oshi engarri kemelo meeta nyoo? Meeta eilata. Ore sinye ena carbohydrate naa ninye eilata osesen. Naa ore ena ilata ore ake pee megira naa aitumia eilata naa keya eilata store. Niteru eji ore paelong aisum enkae article amu meyie taa adung'oki olikae tung'ani ogira alimu ajo nchere eetai ina abila oltung'anak. Nejo eton ake osesen ore naa megira aasishore osesen aas mazoezi. Nejo neaku king'oru osesen lino a dumping site. Itodua? Nelo aidispose ele taka. Nejo amu painteru taama niking'as alotu enkoshoke ene. Neja etiu. Ore eton ejitoi etupukutuo. Esiong'a nkurrinyo tenakata. Esiong'a nkurrinyo tekune. Ore eton ejitoi nejia nikibai inji kunen. Ntakol nelempeding enewueji. Yani egira taa osesen aing'oru eniko egira apik oltaka. Apik oltaka amu megira aasisho. Neja etiu. Neeku ore ena carbohydrate atejo ore ake peeku megira aasisho eilata naisho naa osesen meterewa amu engarri osesen naa keya ena ilata store. Ore store ore oshi emuonyi oltung'ani naa keibelekeny ena sukari aitaa eilata. Aitaa eilata. Ore peibelekeny aitaa eilata nepik entoki naji adipole tissues anaa nena ninoswa. Neiteru aisang' enkoshoke. Eilata ina pookin. Neeku megira naa ele tung'ani aas mazoezi. Measishore iltung'anak osesen. Neeku nenyita kuna tokiting, inosita ntokiting naata sukari oleng. Anaa kuna tokiting akeyie nena carbohydrates ina family pookin. Nesapuku oleng. Neeku meeta ele tung'ani mazoezi neeku megira aidispense hata kidogo. Neeku nabo ina. Majo mayiolo tenaa kaata nabo natudung'oyie ntokiting naidim ayau high blood pressure. Kama shumbi. Kayieu oshi etiu shumbi. Kesipa kwamba ore high blood pressure naa keyau matejo enkinosata eshumbi. Eton naa agira alotu ne. Ore enkinosata eshumbi ore nai naikuna natolimuo naa ntokiting naa ninche naayau. Causes naayau. Ore enkinosata eshumbi nemeyau pressure. Anaa enayiolo iltung'anak amu kinosita oshiake shumbi. Kake teninos ainyalaa. Na ore ina kinosata ainyalaa naa aidim atushuku etu nena factors naagira aikaja aisho high blood pressure meibiulo tosesen. Ore enedukuya anayieu naidissect ashu ayieu naibelekeny mele ormaasai ajo kaikuna shumbi aworwor duo peyie etumoki oltung'ani aelewa kaikuni taadii shumbi pee eitobir pressure amu ejo oltung'ani alo oshiake naajokini tapala shumbi enake inositae shumbi nikinosita apake ena mibung'ita apake yiok nejo irkulikae ena kinosita nkishu shumbi ena kinosita nemeeta nkishu pressure. Ore enedukuya ore ina naaji ayieu naiterunye ina nai natejo eetai ntokiting naji transfers ashu carbohydrates neideposit osesen metaa adipole tissues. Ore kuna adipole tissues entoki naas ore naa enkiti tube ashu enkiti akeyie duo tube nabanji enkinyi. Etu matoliki irmaasai inchi tenimbung' enkalamu inopa ebiik amu iyiolo irmaasai inopa biik. Ore piintayu wino tiatua ore ina tube natelekwa maita enaa ninye ng'ony ina. Ore taata peeku amu ninye neim osarge naa ninye nairegulate osarge. Eeta ntokiting naajo valves naa ninche naibooyo osarge. Ninche naibooyo peemelo in excess. Ore sasa kuna daiki nainosa ele tung'ani ashu kuna naila naata excess elo naa keiput adipole tissues mpaka mokure eeta enejing'ita. Ompaka niclog. Neeku ore entoki naas niteru aimata osarge niteru eilata alotu tiatua osarge. Ore peelotu ena ilata tiatua osarge naa kideposit deposit walls ashu sunta eng'ony.
ngutu underlying walls and walls niteru ainaro niteru aaku kiti nepiriku ake apiriku metaa mokure ilugito ilo sarge aim enaa enoshi naifaa neeku iwosh ele sarge taata toonkufu amu ore speed na ore oltau naa kegira aikomanda osarge meshomo anaa enayieu. Ore naa amu ejo alo osarge nelo atum eteru enkoitoi neeku ewosh kwa nguvu pee ebaya eneyieuni duo peitoki ashukunye menyaaki another command peitokini aisho enkae command itadua ore sasa peiteru apiriku nejia this is where ene nai ejing'u ena siai eshumbi. Ore shumbi neeta madini nikijo sodium. Ore ena sodium peinosi oleng naa itoki ninye aichanga ele sarge ashu aisababisha ele sarge meipirri oleng. Itadua mekwet oleng. Alafu ore aitoki naas ena shumbi e sodium ore oshi amanyor oshi nanu aitumia mfano. Ore pooki toki naas naa anyor aitumia mfano. Ore olosiki piibukoki shumbi netiu nemuta mitoki atii pii. Nepuku enkare tiatua olosiki nemut olosiki. Ore sinye ena shumbi peejing atua osarge naa nisil etipirika naa kelo aitayu enkare. Ore peitayu enkare neipang'u enkare apuku toonkiri. Niteru aaku interu aisweat profusely. Yani keok taata enkare ibibi enkare tosarge meeu shumata olchoni. Naa ore peebau shumata olchoni tiatua nkiri ashu tissues pookin eatua osesen nelotu olchoni. Ore peelotu olchoni naa kiata nyoo? Kiata ng'onyo. Naa kiidim enaare atushuko atijing'a ng'onyo. Ore ejing ng'onyo nelo mpaka oltau. Neeku nikitum entoki najo Edemasius heart. Keji oltau amu ketijing'a nyoo? Ketijing'a enkare. Ore oshi sininye peelo oltung'ani aja kiti aja ndogo alo alut naa etii oshi ntokitin naifaa neipang' tosesen. Nidol ajo ore peesapuku ena toki naji sodium tosesen naa kisababisha tena meteyu oltung'ani. Tadua mokure eipang'ita enaa enaikaja enaa enayieuni. Neeku ore shumbi teine oitoi elotu kake ore enkinosata eshumbi enoshi ekawaida nisujita nena masharti pookin nemeyau ina. Nemetii enyamali pii. Metii enyamali. Neeku kai naaji ikuni piicontroli matejo tenakata ena siai e high blood pressure. Ore enikoni piincontrol ena siai e blood pressure naa kumok ntokitin factors kumok naiconsidai. Aidim atejo kwanza ore enedukuya yiolo ajo ore saai Peter Dio pikijoki iyie shomo lam tene nikwatu alotu enewueji pikimpim iyie naa etii ake pressure shumata amu akweta naa ashu enikijoki matook siiyie coffee paikipuo lab paa kajoki ntoma ashu alotu enewueji ore tena studio naimeni naiture ata olalem nairut nailep pressure naa ore naa piilotu sipitali milotu ake niton tolorika nji nikimpim iyie nikijoki iyata pressure. That's wrong. Eyieu neishori oltung'ani some time to relax. Ore taata pressure naa ore entoki nikigira aimanisha naa iewuo sipitali enedukuya kietuo aipim. Ore pikimpimi nedoli ajo etii shumata. Nikijokini nyaaki siiyie shomo ayeng'iyeng'ai tang'asa siiyie ayeng'iyeng'ayu tushukoyu ang' piilotu taisere. Ore ninye waade meloshi nikishuk iltung'anak. Elo nikimpim iyie naa melek nkejek iyiolo ajo ore irmaasai lang naa nkejek eponu naa kanyor sinanu ina. Which is very healthy. Ore kulo tuktukuni loetuo eyautua enyamali. Egira ninche sinche aichangia ena siai pressure amu mokure eesita iltung'anak mazoezi. Ore peeku kipimoki nikijokini totona ildakikani 10 ashu 20. Ore peishunye kulo dakikani 20 nikintoki aikaja aipim iyie. Ore pikimpim nikidol ajo keton etii shumata te kiwango nikidol oldakitarini naa nikijokini tena nyaaki totona kaji esaa nalulung'a peitokini aikaja shomo ewueji neitirring'a shomo relaxa kabisa shomo siiyie ng'oru enkiti akeyie juice tooko nishukunye nilotu aton tenewueji aikaja pikintoki aigil aipim. Ore pikidol naa ajo eton ake etii shumata mikinkok inoolong' ajo iyata pressure nilo. Kindimi atiaki shomo taasa mazoezi. Mikijokini hata nye shomo mazoezi kirecommend oshi oltung'ani meeu on daily basis peetum ake aetu alotu clinic metodoli ake nikidol elelek imonito oltung'ani ata ewiki nalulung'a.
neesi average. Eton itu introduce okini irkeek. Eton itu introduce okini irkeek. Ore peeku etaasaki average ena blood pressure enye naa ina naidetermine nakata ajo etii tanya pressure ele tung'ani nyoo. Etii shumata. Shumata keifaa ele tung'ani neitarakini nyoo irkeek. Ore peitarakini ele tung'ani irkeek naa inoolong naa kinterutu ajo iyata pressure. Naa keeta naa nena kiutakini naa ninche naa sai kuna nikilimu te studio tene amu mbarua naa ajo kama ele tung'ani kenya ifaa nepal nyoo. Ore enedukuya keishoru oltung'ani irkeek te sipitali. Ore ake kinchooki kulo keek etii masharti naa tusuji sininche amu kepaasha irkeek le pressure. Ayieu naliki irmaasai amu atadua ina nyamali sapuk etii nkaulele. Elo nitum iltung'anak karibu 10 akeyie lotii elatia loota pressure. Ore peebaya dama peening olikae ilepu enenye ejo kentawuo njoo olino. Njoo olino. Etoonye siyie etoonye. Etoonye. Iyata oshi sii. Neeku kepaasha kulo keek. Ore keeta content napaasha kulingana matejo duo intensity ashu enkirushai ena moyian. Amu keeta sinye olkitarri lino nkumok naatadua teyie peikaja peekinchindisai nake olchani loro lino. Ore sasa peeku kinchooki naa lelo keek nelotu oldaiki. Tadua? Interu taduo adaa peyie anaa enkoitoi ninyok ajo peyie reduce. Ore enedukuya kiata iltung'anak looji la overweight. Iltung'anak oiroishiutuo yani ooshomo irkiloi agiroo enkadori osesen lenye. Enkadori osesen lenye nekijo keji ina toki BMI, body mass index. Ore oltung'ani lotii body mass index enye, ore body mass index oltung'ani pookin eyieu taata niyiolou naa shomo sipitali nikitaaniki nilo aing'oru oldakitari akeyie te sipitali njoo kimpimi entoki naji BMI, body mass index. Ore irkiloi linonok neyieu nerisio enkadoro niata. Ore piado naa kumok irkiloi. Ore piira dorrop neyieu naa kuti nyoo. Netii abori irkiloi. Etii irkiloi lootii abori. Ore iltung'anak loota risk factors oleng, ore enaa kulo loota irkiloi shumata body mass index 25 mpaka amu 25 naadii duo oshi eyieu naa ketii between 18 to 25. Above 18.5 and below 24.9. Eyieu naa inewueji range. Ore ake piinteru aroro 25 netu kijo taa torrono kake ninteru ayiolou ajo kinyale. Mokure iwang'. Iteru awosh engage akeyie red alert. Naa ore ake ore kuna moyiaritin nikijo lifestyle diseases ore enkumoi enche naa ntokitin naijo nena naaya. Ore ake peeku ilepa lelo kiloi agiroo ina body mass index neponu egira anyiku. Tadua? Neeku ore nikijo ore ena siai ele daki nai likijo oltung'ani tena shoto ookulo tung'anak metaa ishooki naa irkeek. Ore lelo tung'anak lotii irkiloi sapukin saa zingine naa kejokini metaasa mazoezi. Naa kumok taa mazoezi amu kepaasha naa iltung'anak, keetai irmaiman. Ore oltung'ani laijo ormaima miindim atoliki noto kwet enaake mpaka endikirr emaimayu nishukunye. Keetai sii iltung'anak loota nkulie moyiaritin enaa ene arthritis. Ore arthritis naa mokong', kuna moyiaritin ooloik onkong'. Iltung'anak ootamorutua miindim ajo kishomo mpaka emurriti nishukunye toonkejek. Neeku neidesainakini kulo tung'anak mazoezi. Tadua? Metaa kegira adanya esukari tosesen. Ore enaduo store nemekure etii iltung'anak ina store. Nemekure etii enaduo. Amu kanyioo peetai store nemetii entoki napiki. Neeku nabo ina mazoezi. Ore eniare nekijoki oshi oltung'ani metung'uai indaikin nemeret osesen ashu indaikin naajo junk foods. Ore junk foods naa nena nainosua indaikin nena naata eilata nikijo trans fats kumok oleng. Kintoki ajoki oltung'ani metalama sii etii indaikin naata entoki nikijo cholesterol. Ore cholesterol naa etiu tenakata enaa eilata matejo nkiri naapiri. Kumok eila, ore naaji peekimaki esiai eila majo kiidip orkekun. Kumok eila oleng. Kake ore enaifaa nikiyiolou saai abaiki tena rishata naa ore eilata naji cholesterol saidi naa ketii atua irmosorr. Etii irmosorr? Etii atua irmosorr. Naa ore amu ore eilata ninye
sapuk tena ilata naa ketii nena naayau ajing isunta oongonyo peepiriku tadua neeku kimitiki kulo tung'anak mitoki ainosa endaa natii cholesterol naa tena amu naa eifaa taa cholesterol etii osesen mekijo taa mincho enya endaa natii cholesterol kake in small dose tadua ore enkai tiatua ena lifestyle junk foods naa kiata enaisho amu ore tesapuk oleng naa ore iltung'anak lenaisho naa ketumito sinche nyoo keilepu pressure etii sininche ntokitin naaji naichangia meilepu pressure oltung'ani ore Peter Dio ore engram nabo enaisho engram nabo neeta entoki najo 9 kilocalories ore kilocalories naa enkima duo natii atua ena ilata engolon itadua ena naipropel engine oltung'ani meshomo ore piijo aifikiria kulo maasai lang keok oltung'ani iltupai neeku tang'asa taa tejo konfata oltupa le Tusker loota 500 ml metaa kwanza grams peeshukunye kilocalories aaku kilocalories ore oltupa lobo le bia naa karibu 4500 kilocalories itadua itaara ake duo kewan pii ore oltung'ani ore oshi olee ore anaa niteru enkakenya mpaka nedoyio naa enkolong iloito airura keyieu ore kilocalories nainosa olee naa kilocalories nkeek are ompala naapishana 2700 kilocalories itadua nedolta olamerani ajo ore oltupa obo naa 1500 etama endaa onkolong'i aja nkolong'i are toltupa obo naa tayiolo ajo ore kulo tung'anak naa keok oltung'ani ata iltupai ata tomon ata dii tomon aare 45 watt karibu neeku imaanisha ajo igira interfere with the normal functioning of your system neeku inyala function system ino ketiu ake anaa amu anyor mfano anaa nainosaka keeta oshi ena mashini nijo iltung'anak oltinga ele loidong irpaek itadua ore naaji peeya orkuniyia lorpaek amu kadol oshi ore irpaek nkutitik ayiok piipuo oltinga naa keishori kunakini ketumurumokini akutiti metudung'o amu ore naa piibukoki pookin neeku tadamuja sii ena scenario ketaboloki ena mashini inji nebukokini orkuniyia musima nelaikino keton emanaa lala lena mashini mitoki amanaa mokure emanaa neeku ore sininye ntokitin naijo ena enaisho naa kiridusi ashu kepali terishata kiti tenkaraki esiai enye teneoki duo neoki anaa lashumpa amu keok oshi lashumpa enkinyi ake kake mee enaokoto sapuk oleng amu nikaja eitoki naake ailep store nana nai store ena nalimu apa sapuk nana kilocalories meeta nepuo enaduo wuei aya ore enkae amu eton kitii ina management oldakie keret indaiki saa zingine nikirestrict etumika amu kelo neeta shumbi keetai indaiki naaji mostly anaa seafoods anaa keetai matejo osinkirr oing'ua enaiposha kake mee pookin etii enkaji osinkirr naji salmon ore naa kelo naa keeta content sapuk natii shumata naa ore ena content e sodium piinya naa piinos naa oltung'ani loota pressure neton naa kegira nitoki ailepie entoki noni nitoki ailepie ore oshi kulo tung'anak le pressure ore kintoki aimaki nkiri proteins amu ketii sininche ntokitin oshi nikiliki iltung'anak nie pressure kijo kulo tung'anak enkunaja entalam inkiri amu ore normaasani tenetii entoki nagol naa kejo likae tenaa keeta nalotu tenaa muta nchooki muta ming'uany etii oshi aelong olikae payian nejokini tapala nkiri nejoki oldakitari ng'oru tenkae toki nibak tapala ina etii akeyie enkae toki nibak nejoki oldakitari enaduanejoki tapala naa mebak ina amu nkiri amu kanya ake nkiri itadua ore nkiri ore 1 gram of protein naa 7 kilocalories naa kireduce ninche kireduce amu ore nye nkiri kumok anaa kuna ontare nkishu oleng naa keeta nyoo kamare naa maikilikuana daktari eetai inkiri naapejo onkiri naiboilo kakwa dii nkiri safe nisulaki terishata saai nikitii amu
ore nkishu ata yie sai nkishu inonok naa keetae irkeek taata oremito lemeremi naari naa irkeek ogolie enkabila oleng naa ore duo peedol naa maake duo sininche ke friendly amu ore tadii oshi kwa chemicals arashu olchani naa keeta side effects sapuk arashu naaji idimi aiwei kati ya side effects onyoo wembaata nabak enaduo shida kake nidol ajo teneremi naa keton ake kipuo ang'amaa. Nejia etiu. Ore ina ketii enyamali enaa ina oonkiri amu imparua apa swali sidai. Kepasa ake tenepeji dii nkiri inakata sidai anake teneyieri inakata ikaja? Inakata sidai. Inakata sidai. Ore taa ina aidim atawala toonkoitoi are. Ore enedukuya, ore anaa enaeleweka ashu eneyioloi, ore tentoki naji bacteriological system ashu duo kiwango e bacteria natii nkiri amu lasima ake peeta nkiri bacteria. Ore bacteria nemeeta enemetii. Naa ina oshi ore piilotu iyie sipitali meitaa orkitarri osindano nikirem. Lasima pikijuti the spirit. Amu ata ninye olchoni lino naa ketii bacteria. Ketii bacteria. Naa ore ake pikiremi emejuto naa kejing ena bacteria atua osarge nelo aitobir iltudota boils entoki nikijo amu bacteria naji Staphylococcus aureus. Nelo aitobiru boils tosesen. Itadua? Ore sininche nkiri ata eyieng'itai ketii olchoni nyoo? Bacteria. Naa ore food handling ena okuna kiri epejitoi itum oshi ajo elo naa kepeji nkiri rafraf. Elo nye nilo ore piilo nijo harakisha bwana. Harakisha. Ata nilo kulo pejeta lang loonkaulele elo nepeji nkiri ake nitum inkiri kedo tiatua. Kedo tiatua. Ore piidung nidol ajo kedoru tiatua. Kedoru tiatua. Ore bacteria sapuk ore bacteria oshi naa keyieu enkima sapuk oleng. Pee naa te muda naado dii ninye mee dii ninye enkima ake sapuk elelek aa sapuk enkima naa ketii erishata eyieu time. Neeku ore enedukuya ore empejoto oonkiri naa keeta ntokitin are. Ore enedukuya kelo nitum eeta bacteria naa itoki ayau emoyian osesen loltung'ani. Ore eniare tena siai empejoto oonkiri keeta nkiri ntokitin nikijo purines. Itadua? Ninye components natii atua nkiri. Naa ina oshi peelo nitum oltung'ani jito anaka atiakaki jito ng'uai nkiri naapejo. Kashe itum naapejo naa ninche naamelok. Ore nena kiri naapejo yiolo ajo ore ele pile lopejokini nkiri ore kuna uric acid natii atua nkiri ashu nena purines naaliki naa kepuo accumulate toorubat. Ore pee accumulate toorubat neitobiru nkuti crystals, nkuti shumbin. Ore nena shumbin naa kepuo irubat epuo aideposit toorubat niteru aatiru oltung'ani irubat. Nekinteru aidek irubat. Elo ninye naa ebikoki olikae mpaka neeku etum ntokitin naijo ntubu toorubat naagoli neeme oleng naa keyau gout. Neeku mikinencourage duo oshi oleng esiai oonkiri naapejo. Neeku kakwa kiri safe kati onaapejo? Sawa, kaijibu ina. Ore paitoki alo nkiri boil, safe nkiri boil. Tenabo naidim atejo nji keyieri kwa muda. Keyieri tenkima amu lasima naa ore enkima peelo adol aitokitoka kesapuk etii ina kima more than 100 degrees. Ore ina boiling point naa ketii shumata oleng. Ketii shumata oleng. Neeku eng'as aaku safe amu keyieri naa kwa muda. Kake mee safe tenkoitoi najo nji tena. Ore imparua nai nijo kelo oshi niremi nkishu oleng. Naa ina oshi peelo nidol ata nye tenilo manyaki ashuko kidogo anaa iltung'anak. Ore piilo sipitali ketii irkeek likijoki orkitarri. Ore kulo keek igira aitanak enkerai nijo ashu nijo kiroshi iyata enutai amu ntokitin naa naikuni aja naadoli amu precautions amu ke-affect. Itadua? Naa ore siinche kulo shanito oshi ashu kulo keek loobakieki nkishu elo nitum ore piijo aisom nena labels enye ejo meoki kule toonkolong'i uni enchoto. Ata nye 7 days. Ata 7 days itegemea olchanito. Itadua? Nelo aisulaki elo nidol anaa ketii kulo keek oshi looyieu anaa steroids looremieki nkishu. Ore lelo shanito nai le steroids meyieu naa kinosi toki haraka sana idipaki aikuna aja aiadminister enkiteng ashu atua nkiri. Kake ore naa oshi tena siai ang' ormaasai amu etii apa lotejo kai dii etiu paa ore oshi cancer naa irmaasai ake ibung'.
ketiu uwezekano tenkoitoi najo nji amu ore oshi sapuk nikiasita toonkang'itie ore iyie taata nkishu inonok piincho ilkeek taata tadekenya nijo intomonok ore teninkoko kaisho nkishu ilkeek neeku atung'uayie nkishu aja niwokoko are naok inkera kule ore kuna kulie waita oltoo kama teneyai oltoo amu emiri tioteli mee nanu tooko neton ake ishukunye iyie alotu hoteli nilotu ainyang'u naduo ale niwok amu ikaja nkishu inonok amu iremo nkishu naa tenetu ilotu iyie nolong hoteli ilotu olduka le Narok taisere nilotu aok kuna le nilotu aok naduo ale naa nejia etiu inkiri kerem iltung'anak inkishu ore peerem oltung'ani inkishu ore peibung entanai naa kidim aawa kichinjia enkiteng neepuo aayieng ninos inkiri amu ore oshi amu mara olkitarri loonkishu kake ore oshi inspection sapuk oleng naidim atayiolo naa inspecti enaa emonyua tenaa keeta moyiaritin naijo nena monyi tenaa ketii perforations akeyie natii kake egol pee blood sample ashu osarge lena kiteng aipim content orkeek otii atua nelo aisulaki ninye ilchanito likijo antibiotics amu ore oshi yiok naa kindispense ore yiok ormaasai naa yiolo ake ajo taramasi olchani itadua naa ore etamoo oleng ore peeku eremito sinye ena taramasi antibiotic naa ore kuna antibiotic peinos inkiri naata antibiotic naa kidim naa ayau reaction torrono tosesen loltung'ani neeku hata sinye hata ebolitaki kuna kiri neton ake eremo sinche kuna kiri neton ake me safe neeku kama naaji matejo tenakata amu kidolta ajo ketaa enyamali ena siai e lifestyle matejo akeyie matejo omoyiaritin naagira ayau lifestyle ashu ormanyara kanyioo naaji which is the best advice naaji nindim aishoo olosho lormaasai ore moyiaritin kumok nagira ayau ormanyara ketii nikiyaki ate netii nagira ayau ormanyara openy amu ore nabo edukuya ore enaa kuna lifestyle diseases naa ntokitin niindim aitapaasha kan iyieu naa kitamoki nkera ata iyiolo ajo ore ebulu enkerai naa keitegemea entoki ninkaja nigira aitotiyie yiolo ajo ore intamok inkera soda saa yote biscuit ntokitin naamelok naa ore ketii entoki natii osesen naji dopamine ninye nairegulate eraposho ino ashu pikinos nyoo esumash it is a neurotransmitter ore ena neurotransmitter naji dopamine naa elelek iselect ena soda ake amu ninye apa interua introduce tenkiterunoto neeku iyieu naa keitam edai in a healthy way kinosi kuna tokitin sidain natii ilchambai lang ntokitin ake natural nduma ntokitin natural nche ing'uari kuna tokitin oolashumpa kidogo kama oshi maikilikuana daktari amu adolta ajo ekwetita yiok erishata kama oshi system oltung'ani eetai naaji matejo kwa mfano chemicals neetai something that is from nature etiu anaa tenilo ake duo niputu mpoka tolchamba ore ina meeta enkai toki matejo naji kitupunikiaki unless duo tekuna oshi taata ena rishata netaa ineposaki ajo ore irnyanya naa kewoshi olchani ompaka nebai injo ornyanyai kebaa duo oshi reaction nai-react osesen tenelo netumore entoki neme matejo tenakata something that is not from nature nejia etiu ore enedukuya ore ina siai orkeek akeyie toompuka ashu tiatua ntokitin nikiata tiatua nkaulele amu ore piijo alo pooki toki ayieu naliki irmaasai inji ore enedukuya ore ake piilo sokoni piitum inkuek nainosa orkurto nena nkuek sidain etodolakita naa nena taa nyang'u kanyoo peyie nainosa orkurto inosi amu ore paa nainosa orkurto ore nabo eng'as aaku metii olchani lotukutaki amu osumu ore piilo adol kuna kuek sidain oshi namagira taarr sokoni olkeek loontokitin elikioroto taadii egira alikio ore kuna kuek nainosa irkuru most of the time nemeeta chemicals nkuek sidain ore taata neewuo biashara sapuk oleng enkop amu ore taata sokonini eyieu pooki ng'ae nitobirr toki enye metaa the best peetumoki atimira peeku appealing toonkonyek oltung'anak naa ore enetii makosa mee yiok loomirita yiok oinyang'u oshi ogira au makosa amu etaa kikwetiki ake entoki sidai ore piidol ornyanya oipilipil tiaulo naa ninye inyorr oleng alang kulo nyanya laa ore peeyauni kunini nooparonji etii irkunyinyik etii sikitok ketii loodo ketii irmarai yani
idol duo ajo ore kulo nyanya egira aoku te rate neme nenche kake elo nilo sokoni nitum ilnyanya loawuaki once ketodorita sapari moja tadua ore kulo chemicals niko teneria tosesen loltung'ani ore nabo ore oshi cancer ore enkae olong tenitadua content shirika fulani naji Sauti ya America manyor oshi orfan ina Voice of America nejo ore ilchanito oleng looshitoi ilkeek kulo looshitoi mpoka ndaiki te Kenya nilepa oleng kiwango na ore toolosho le America ashu kulo oshon liauluo mokure waade egira aimport ashu mokure oleng epuoita nkuik naing'ua Kenya ji amu ewoshitoi kiwango olchani natii shumata oleng etii ilchanito lootoshoki marufuku tiauluo neetuo lelo shanito atua aji negirai ake aayau enakop aamirta enakop naa lelo shanito lelo loikaja ore taata cancer peetasapuk oleng naa kulo keek egira aichangia amu ore most of them eeta entoki nijo carcinogenic agents itadua naidim aisababisha nyoo cancer neeku ore nabo naa ketii lelo shanito teina ore eniare naa kidim aayau kulo shanito entoki nijo permanent allergies ore oshi amu nepo taata ajo ore piilo nkaulele naa peno neetai oltung'ani lemeeta allergy neija etiu ore kulo keek oji cetirizine naa kegirai aiconsume te kiwango natii shumata oleng amu inepu taata ajo ore irmaasai pookin meeta oltung'ani lemeeta allergy embaye naje itadua naa ore sinche kuna allergies kumok naaponu naa kepuo ainyal immune system osesen kulo shanito ore immune system naa defensive na nijo system oltung'ani iko peasisho keetai oshi mupangilio fulani natii osesen loltung'ani etiu ake enaa saai tesidai tene ore iyie naa itii station saai tene etii ologira aipanga entoki naje naa nejia sinye etiu osesen loltung'ani ketii agent fulani naagira airegulate sukari tosesen ketii agent fulani naagira aitobirr sikarini loibooyo emoyian tosesen netii agent fulani naitobirita entoki nijo hemoglobin na kiwango osarge tosesen netii agent fulani nagira aoko enkijape najing ilkipieu peetumoki atijing'a osarge neeku elo interfere entoki naji immunoglobulin osesen itadua neinyal immune kwa ufupi ninyala metaa mokure idim osesen atang'oro kewan neeku mokure idim osesen atang'oro neeku itum oltung'ani osing'ita ake oltung'ani otuunoka tenkumeshin kulo keek iblock ate ata ninye irkipieu shida naa ore taa ina naa ina oshi piidol ore te industries kumok ayieu naliki irmaasai inji ore oshi piidol ata kuna kampunini oomauani kuna greenhouses eetai kuna mask najo keeta nini I cannot naata nkutiti wuejitin neirasa naa complete keisiap oltung'ani mpaka enkomom metaa medoiki ilo shani tiatua oltung'ani eetai entoki naji full protective gear kake ore irmaasai lang ore piitum toolchambai keeta ake oltung'ani mpompo tenkoriong meeta mask nekutita nyoo washe oleng daktari Njosi Manyaki aijo nkamala pikishukunye terishata kintoki aponu aimaki kuhusu kintoki aponu aitalala oleng diabetes tenebo sii king'amaa isimui olainining'ok niaku agira aisho erishata nitumoki ashomo dukuya airriu irkiliku linonok le 21868 tenebo sii like our fan page Sidai FM Wang'an ng'ejuk. Musiba ngolana mbolos Esongi tikitegi mayanare nono Nyaitare buwane mugurana no Miyala yorgene miyala ngolongi Yamaya mbolos Esongi musiba ngolana mbolos Esongi tikitegi mayanare nono Nyaitare buwane mugurana no Miyala yorgene miyala ngolongi Wajituoro na seya majora lai Angaye ndo soja ge ayana rorege Tera sonya ina bire bugure angaye na Kege joye ngororo kimoji mondino Amayana ngage nyaine mayane ndeba Yesu gori yoge jomaro isudero Yago benyo yolo ye ngororo lai Wali gage baba ye nege komede Maralal de la Yege kusina golona bolos Yamagi ambolos Sugidi gigi mayagari nano Idigi jayanko ye Yege buwanya buwanya nano Joralal de la Yaga yorga nasi ala kola Magi ambolos
Borranga yo dire la yamorona. Baba yo nyara la malala. Ndo so jagi monye nigi yamadi. Tele wala lele kro yanga nai. Nigi changa rambo inari yamadi. Nigi na mare konya la mare lai. Yesu bari sinelo de na bona. Oh. Wenge yo musiba kolona kolas. Evelanda sigi maya arena. Yala rebu anya buna. Develanta yala yamba. Yere sede demi gambola dana. Ngai makol wenge resela. Alaribo ni like avaria wadama. Ediembolo nene rosamarengisia. Inye wangere na nor klala solare. Tere wo singolo langita ngoro ai. Tere berra mesa sida da dogo ya ai. Ngete wadra rasi ngoro soma. Kama mwenye gagara marishera ngada. Wege yo sigo kolona kolas. Ole que lo sigidigi maya arena no. No soja. Yege rebu ande bugana. Corro le ves. Ya corro. Ya maya ngolo dana no. Awara son mo maya jama orore. Amere damana gogor burge. Sogera kolya tokanjale buri. Ore dangare sumene gendoriye mana. Beranya gengaria polo sor burge. Indene waje ngolo de ngoro burge la. Yeso rakolya ngita wariye. Cocina colona palas. Sigidigi maya arena no. Wabaya rebu ande bugana no. Yara Isiga yanga lebe doron yango. Pegele bueno la pamarele noa. Alali goro ni lo ngosibari. Pero ese doron ni la doya ya. Sabinge ginga nas miginga nalu. Ole bunorio pero sora mogomora. Ore giyale siyo soni sinolule. Yega damu nyere kolonga kikona. Kitwagiti wenge yo sino kolona palas. Sigidigi maya arena no. Sigidigi rebu ande bugana no. Tomba yala kola. Yala Iyage baba, iyage, lemme pelenya. Iyage baba, iyage, lemme pelenya. Iyage baba, lemme pelenya. Derela lainei, derigina shorerishonegi ngasenego. Kagawara Yesu, pegirigina yara. Oi mimbelenya, amumina yedungani baba. Iyage baba, iyage lemme pelenya. Iyage baba, lemme pelenya. Ore yengai minyena nyatungani onginya tara dai sereni imba ibelegenya
Baba mi pelegenya. Yegesipa ajo iyake olaranyi sidai oleng oloito dukuya egira apik iyiok eneishia tekuna sai olainining'oni lenkitesheni naisul tiatua olosho le maa tekuna sai agira aitoomon iyie tina luboro pookin nigira atumie iyiok tekuna sai agira aliki ajo kitijing'u mairiamari aata oldakitari tenkitesheni kigira aimaki mbaa naipirta oldakie sidai nchere ore oldakie sidai naa kenetipat oleng tenikiyiolou amu kejokini oshi iyiok oroi lenkai nchere ji kejo Enkai openy egira iltung'anak lainei aidaaya tentiaraki enatalaita eyiolounoto weng'eno. Naa ore enkolong etaata naa ore nena nikigira aitanyamal te maisha saai amu iyiolo ajo daktari. Yes sir. Agira adamu ajo keetai naaji intokitin niindim atapaashare te maisha. Neija etiu. Kake eetai entoki nabo naa tenetu paashare intokitin kumok naa kelotu ina toki nemeeta eninko pee paashare. Neija etiu. Amu tenelo osesen lino neyau enyamali. Neija. Esuju eyiolounoto nimiata. Matejo naaji oldakie. Meeta taadii eninko pee avoid osesen lino. I-avoid ninye ilchoreta indim atapaashare pooki ng'ae. Neija. Kake ono osesen. Kaingo pee paashare. Meeta eninko pee paashare. Naa ina oshi pining eji eyieu naa inos endaa naa mayiolo ajo kejo oshi nosa minos ilkeek. Ore pinos don't eat food like medicine amu in future you will eat medicine like food. Yani imaanisha ajo nchere minya endaa anaa irkeek. Amu ketii erishata nalotu ometaba anaa irkeek inos anaa endaa. Neija etiu. Yani ore embae nikigira aimaanisha saai naa nchere elelek naa ijo kanya nkiri oleng. Neija. Ninya te quantity natii shumata. Nijo ore paa soda indim iyie atooko iltupai aja? Ong'wan. Yani midol naaji ajo ore ina quantity e soda ata enitooko enkiti naa enough for your body. Yeah. It is enough to sustain you. Pee kincho duo ina content naaji eyieunoto nayieu osesen. Kake ore naa piinos pooki toki in excess naa kelotu amaitu metaba anaa ninye kiponunui iyie aajo kitapala niaku irkeek kinchori tenkumoi taa amaa naa enopa daa ninyita. Enopa ninyita. Neija taa etiu. Neija taa ikununo kabisa. Niaku adolta naa ajo kwetita iyiok erishata daktari naa ncho sii matang'as aang'amaa isimui. Tooshoki iyiok esimu tina luboro pookin nigira atumie iyiok tekuna sai olainining'oni lenkitesheni e Sirai FM. Kegira naaji aimaki mbaa e high blood pressure. Kaji ikoni peyie, kanyoo nayau naa kaji ikoni peyie iboori. Tenebo sii mbaa oldakie sidai
kigira naake aimaki aata oldakitari tenkitesheni Joseph Ole Koini naagira naake aitomon katukul. Sidai FM alo. Sidai FM alo. Hello, Sidai FM radio. Oi. Ora ndagwai. Subo oleng. Yembo tiana shoni mano kana semure nyamre ngar. Ora nana kire varie no aldakitari amu abanu wana ji barwe masari kumo ganda. Ana mune neno na senye zani nili nyanda kuira taunda dragi. Amu ora senye sese neme sheti na dimba oyo sese nanda na da senye na sheto sese. Kamu di dua saya na ina ro ngoji dini da sai. Neji ninya sese homboga. Nendo so jolere siadi. Na amni saida na ina ito sa ngade ela se nada anala mata taga manyara ito sa jangari siadi. Ya ora sidana ngai. Amni saida nanyangiri wesegi. Ndorage yamage waligi oldakitari pi. Ajo lenganda kwa radio. Aya sho lengmayolo na daktari anaitoninga ajo keeta iltung'anak burning questions. Egira iltung'anak aikilikuanu ajo kama deita nanyo nkurma ompoga naitusuj kule. Arashu akeyie naitoki aitusuj enkare kaidoyio etiu. Sidai FM alo. Ninye na. Radio subo oleng. Subo oleng. Oingira ngama fans de muro na igara. Yani ore maswali na nai nigil wala daktari na. Amado na gara inde baldo ngani no sella. Na iro no de ganya jabiru mo na ba ngara alafu. Amado sairi ninya enda sai mana jino seram fano orgali. Ama kama ndo ganya orgali ndo kijene ganya orgali kisida ya shuke yo na embelbele. Na una ke ilikuwa. Ayashe. Wow, adolta akeyie maswali sidain oleng. Sidai FM alo. Sidai FM alo. Nenye na. Kira no madusani najo. Agina bari oldakitari njere. Nje limuna abo idere kajo kwa dedo na bashi ne bashi minjito ka ajau auren. Wale sida nangai. Nage jija siende laboroti enoji ekule wesegi. Mwere noji ekule wesegi jo nage au tishe sabu na nejo maasa ka yirinja kule esegi. Nego jana utagil maasa inoji ekule wesegi. Nego jana utagil yo tinojo elen. Alafu kore sida nangai. Nashia ina yongiri. Ya utagil yo gajo kama na ingiri nindi mata maldungani na alang na tininya kumakaita on. Ajaron washo oleng. Washo oleng egira irmaasai aikilikuanu maswali nemai sidai naikonji. Eyieu ake duo nai naa keetae enkolong nalolong'a. Sidai FM alo. Oi. Subo oleng. Subo oleng. Ero baki oldakitari. Atang'amua. Ashe oleng egira ang'amu oltung'ani jal Nairowua Joshua. Aing'ua emurua endonyo nkopi. Ore naji swali nagira aikilikuanu nanu naa. Kama dei kuna kiri napejo matejo naata natu eiboili nai vizuri elo ninepu ewueji najo tiatua nena akeyie naji effect nainosu au nkiri napejo. Kekam sadaa kidim aikoso keeta nkulie moyiaritin mbalimbali naidim ne affect naji. Hakuna naji swali ai nikigira airiamari pamoja itii enkitesheni. Washe oleng Ole Nairowua etii ninye emurua endonyo nkopi tormani le Transmara. Sidai FM alo. Oi. Sidai FM alo. Oi. Wadolta ajo mekigira atumokino ninye mayiolo enake enchumata oltukutuk etii. Mayiolo. Sidai FM alo. Ninye na. Oi. Ora ndagwai. Supo oleng. Ora gira ndakitari. Atang'amua. Ora naji anda somo grade murimu nanda. Ore na swali nagira ibaro. Agira na yibaru swali na yusu kule. Na kita dia jo ego na dai pelekenya ko ne di lava ma sele me na de kule na ajara. Kwa ina na ne de biro ne we amu e ma sele me no na le na ajara ne di no na ajara. Dire na swali yare. Ene bari ti yongiri. Amudo na la radio ene bitingiri ni nyalo ngene ora na ku gari ne ginta mayo le. Edi na tin le me do na ajara.
Neeku eyieu nai nitalalu duo ina tumoki naa amu idol ajo enkiteng naking'ori tenkaji ormaasai. Neeku taa lelo. Ayia ashe. Oleng. Washe oleng daktari adolta naa ajo ketaa akeyie kumok maswali katukul naa kekidolta ajo ekwetita sininye yiok erishata tenewueji tenkitesheni naa kaiteki ajo itumoki ake ashomo nabo itumoki atijing'a naa atawaliki kuna maswali pikitumoki terishata oldaikani kuti otii yiok dukuya anyaaki atijing enkeeya naji diabetes arashu enkiroishi matejo duo tenakata eneponari oltung'ani irkiloi. Okay, ayieu nawal maswali hata naatolimutuo iltung'anak lotii nkaulele. Ore enedukuya etii oltung'ani lotejo nche itawang' oleng esiai ekule tenebo onkiri orgali ompuka wenkare naikuni teneoki. Ore te afya duo naifaa ore osesen loltung'ani naa kenyaanyuk ake oltung'ani enkae system pookin etiu ake enaa engarri natii orbaribara. Ina nai paatejo eimaka ajo eilata carbohydrates. Ore tena osesen naa keyieu enkare. Etiu ake sininye enkare enaa oshi elo engarri mbaa neji ichemuke radiator. Nebukokini nyoo? Nebukokini enkare amu eishunye irowuaja. Ore osesen loltung'ani keyieu naa anaa neiterr ashu nawang'aa enkolong ninteru aok enkare. Niok enkare ore elo amutu ore enkare natii osesen naa litai are. Naa kitranslate ina nkilasini 8 enkare tenkolong. Kake ore enelotunye entoki naji conflict of interest nee keifaa dii nedau oltung'ani inakata ake nitusuj enkare anaa kitoki aikaja. Na ajo kaja ildaikani oton peetumoki atooko enkare idipa atadai. Ore peedou oltung'ani naa enyal endaa. Ore endaa netumo nkamulak peetumoki atadoi ashom enkoshoke peetii ntokitin naji gastric juices. Gastric juices enoshi duo acid sapuk natii enkoshoke napej endaa. Ejo oltung'ani atalopo olodua. Atalopo olodua. Ashu atalopo oltikana. Ore oshi oltikana naa ina juice taa ina ilo dua sasa ilo lopej nyoo. Laa ninye oshi opej endaa. Ore piok enkare immediately aitusuj ina daa naa ishomo aidilute content enyo ina acid. Naishaakino duo naa enatii aku acid peetumoki atapejo endaa. Mokure epej endaa naa enayieuni. Neeku eng'asi aishu karibu hata nusu saa indipa atadaayu 30 minutes. Kama nai matejo kwa mfano daktari. Keishiakino naaji enkare neoki 30 minutes after or before the meal. Sidai ina kikilikuanata. Ore enedukuya eifaa niok 30 minutes before nidaa. Na eifaa tena nintoki aok 30 minutes baada inkaja indipa atadaayu. Amu ore piok enkare nintusuj endaa asioki indilute acid tenkoshoke. Na ina oshi peelo ebaya erishata naa edol oltung'ani nejo oltung'ani ijo dii kapong'a. Ashu ijo dii kaata emaki. Ashu elo oltung'ani neeku esharu ncherat naamu. Amu ketu eshomo ang'uyu endaa tenkoshoke ketu epejo. Etu etum ena content ya acid napej. Ena concentration ya acid napej. Alafu ore enkae naata akeyie teneeku etaa eshomo ina daa ina process pookin e digestion tenkoshoke ata indeliuto etii nkulie contents nemeok osesen te small intestine entoki nijo ileum etii ntokitin nemeok osesen amu etu epejo naa nena yieuni itadua neeku nena ntokitin waste. Neeku hata tenelo alo oltung'ani ade ina rishata nashomo abak kaan naa kepuku ena toki pookin amu etu eikaja etu eok duo osesen. Ore ai ore enaare peeku etooko oltung'ani naa keisaidia oshi mincho itoki agolu choo oltung'ani itadua. Ore taata pemeokito oltung'ani enkare ya kutosha naa kegolu nyoo. Naa kegolu offloading. Egolu offloading. Neiteru atum oltung'ani emoyian naji hemorrhoid teine wueji itadua. Ashu constipation. Ore ena constipation ena nagolu choo kake ore naa peiding oleng choo osesen epuku ore ina system ashu ine wueji neim keimita naa the pressure naa ketii ntokitin naaji polyps saa zingine naalelek epuku tenkoitoi choo. Amu etejo oltung'ani choo nagol naa egira ainsert pressure aimie ine wueji nirony ing'onyo osarge
mpaka ometadanyata ashu itobir entoki naijo bolgam oshi natukutaki polyps very painful neeku enemaana enkare tosesen oleng kake nesuji naa nejia ore piidumunye tadekenya eton itu inos chochote naa iwok enkare ore indipa niton erishata nai ake nikijo nintoki aikok ore maipirio kidogo amu ewoita nayo saai ayieu naimaki etii lotejo kamoshi kule amu eton kiata lapa maasai loo kule nemeyiara ore kulo nemeyiara ma-advocate sinanu ina neme-advocate profession pookin health ore kule nemeyiara naa kumok naasujita ore enedukuya naata enoshi eng'amunyeki emoyian ekule naji brucellosis amu elo netumi elelek nai eeta enkiteng namuoi amu ore ina naa zoonotic disease na i-transmit kutoka enkiteng nelotu oltung'ani itadua emoyian oong'uesi nalotu iltung'anak ore pemeyiara kule naa kiindim ake ai-transmit omeshomoji oltung'ani ore eniare kishiakino nai neyieri kule te kiwango nabaa bas ore ina amu keeta ninepu ajo keetae iltung'anak matejo kwa mfano lemeok nai ninche matejo kwa mfano meok kule nemeyiara kake ninepu ajo ibung'a enaduo moyian naji brucellosis kai dii ikunakino ore ina naa kaidim tonkoitoi are ore enedukuya ele neyier oltung'ani kule nibung'a brucellosis neitoki aibung' brucellosis ore enikuna piibung' brucellosis oduo ne brucellosis kiti taata katejo duo ore sinye eyiarata endaa naa keikaja keimata oleng elo nitum entomononi ore peeponu lomon ang ashu eyieu neyierr shai neipirri ake neibung' kule nepik esupuria nebukoki majani nebukoki enkare neyieru pookin ore ake peekutu nepik iltamusi ore kiwango naduo natejo ore bacteria naa keyieu naa kipej enkima sapuk temuda naikaja naado ore nena leitu ereko ya kutosha itadua neton ake ishunyo ena bacteria niaku iyieu kule nena tetang'asaki ayierr neshumi ninche metaa ore piilotu ai-transfer ayierie shai neteyiara tenkiwango enye naa tenemeidimayu naa ina tenaa kuna ale duake ing'orita ning'as naa ayierr kuna ale eshai mpaka nekutu kwa muda piitumoki atipika majani nitoki akutu nibukoki nyoo enkare nianyu metukutu enoshi kawaida nintransfer nioki ore enkae eina ake brucellosis nasuju ore bacteria ena naji Brucella botas ashu melitensi Brucella melitensi naa ejing ewueji pookin etii fluid membranes itadua ore naa hata tenelo tenkiteng mfano pikisuaki ni torkidong'oi elelek kingusa enkutuk elelek kingusa ewueji netii mucous membranes nkonyek naa eton ake kinko naja eton ake kintanyamal ata nkamulak neeku nejia ikununo ore enkae onena ale nemeyiara matushukunye keetae irminyoo ore irminyoo naa ore kule nemeyiara naa ki-transmit sinche nyoo irminyoo neeku ore kule naa lasima peeyieri peetumokini atook naa tenemeidimayu naa ina naa etii oshi oloiparua swali nejo kamaa oshi kule kelasima peeyieri peitookuni anaa itookuni ata nejia ayawal ina tenkoitoi najo nji ore endukuya ore tenetu iyieri kule nitookuni ketii bacterias ore oshi piilo kulo dukai le ainyang'u yoghurt ore teniteso emukebe yoghurt nejo cultured ana ketii bacteria naibelekeny entoki naji lactulose naa ore sinye ina bacteria naa ninye naisho kule meoto naa ore osesen loltung'ani keetae oshi bacteria sidai neetae bacteria torrono eetae osesen loltung'ani entoki nijo normal flora neeku ore sinye ena bacteria nai-convert kule metaa naibelekeny kule peoku naa keeta akeyie chances oduo neme trusted oleng naarie nai chembe nyoo bacteria torrono aitai bacteria torrono neeku nchoo kule tenaa miyieu naa naiko ncho epik kule neya enoshi procedure napa ormaasai ironyaki ntimu neoku pesioki aoku nchai ake eimu napa procedure ormaasai naa sidai naa safe washe oleng daktari tentiaraki enadolta ajo kekwetita yiok erishata katukul ildaikani 14 ootulusoitie saa 6 tekuna saai kigira aimaki mbaa etipat naa kadol daktari ajo kintoki ake aitobir enkae rishata nikintoki aaponu aimaki kuna baa exhaustively amu kadol ajo ore ena siai e nutrition
naa kewide oleng, elee kesapuk akeyie naa ore enkolong etaata eetae iltung'anak oota changamoto, eetae iltung'anak oota ngolikinot napaasha nisulaki toombaak diabetes. Neitoki sii aaku keetae dii kuna akeyie lifestyle diseases ashu moyiaritin naau matejo naaji ormanyara ashu akeyie duo matejo ormanyara empukunoto ino makewan. Kama naaji tenikiyieuni nikitumi naa kai naaji kinko iltung'anak piikitum pee indim atuutai tenkoitoi naidim atareto amu ore naa dii maisha naa ke expensive maisha teninteru ajing intokitin naijo kuna. Nejia etiu. Ore ena naa kaatumi tormutandao le Facebook oleng. Kaji JM Koini. JM Koini. JM Koini. Ina platform kitumie. Nambari esimu naa are ile ormosori uni naapishana are ong'uan ormosori. Nyaaki siyie ngela nena ambai 07 26 03 72 40. Nejia etiu. Niaku nena ampai kitumieki teneeta ormaasani pookin teluboto nagira atum iyiok te kuna sai negira aomon aajo teniata nena changamoto akeyie amu iyiolo ajo meetae embae etipat anaa tenipik enkiroshi biotisho ino. Neeku kigira ake aaliki iyie ajo kindim ake atooshoki Joseph Ole Koini oldakitari pee kitumoki ashomo atuutai tombaa naipirta oldaki sidai amu elelek taadii naa igira adaa kake ore ntokitin nipikita osesen lino naa elotu taisere aaku enyamali. Naa keya dii ninye ninepu irkulikae tenakata matejo kwa mfano ninepu oltung'ani likijoki 24 years. Nejia etiu. Kake ore piisipu oladuo tung'ani ijo olmoruo loota ilarin 60. Nijo iyie keeta ilarin 60. Nejia etiu. Neeku idol ajo ore nena tokitin pookin naa keyau nyoo? Oldaki torrono. Nejia etiu. Neeku kama daktari kanyoo ilomon linonok oobayie lindim atiaki olosho lormaasai ingusia kidogo oleng diabetes. Ore diabetes naa emoyian esukari. Ore ena moyian esukari naa tiatua nena lifestyle disease natejo anaa naa enatolimuo etiu anaa keng'arkina ashu kenkaini enkai. Ore pressure esesha oleng ore piitum oltung'ani le pressure naa pre-diabetic ashu yani enyikita diabetic ashu nyoo diabetic itself. Neeku ore diabetes naa emoyian esukari naa ore osesen loltung'ani etii entoki naji insulin natii osesen loltung'ani naibelekeny esukari natii atua osarge metaa fuel naipropel osesen loltung'ani. Kake kelo naaji naa kebaya kiwango naa ore ntokitin nainosita oltung'ani mfano ketaa excess eitayu pancreas insulin sapuk nadany sukari mpaka nenauru sinye pancreas. Anaa naitinga likinasolo keitayu ometanaura ashu mpaka neeku insufficient mokure eeta sasa insulin naikaja naitayuto. Ore cells na sensitive naitayu insulin nemokure ikaja. Nemokure aasisho. Mokure aasisho. Neeku eetai sukari nataa free ashu entoki nikijo excess glucose in blood. In the blood. Neeku etii glucose nagira ake accumulate tosarge. Naa ina taa duo oshi kijo nyoo? Eeta oltung'ani esukari. Eeta esukari. Ore tiatua moyian kama dii amu eetai matejo eetai tenakata matejo high sugar level and low sugar level matejo naa keetai oshi such situations. Naa keetai oltung'ani laa ore keilepa sukari ashu ketadoyio. Which one is more risky? Risk pookin. Metii nikindim atejo eikash. Metii enaikash. Meetai emoyian naikash. Risk pookin. Ndo matang'asa aidissect ninche ajo keetai naa nkajijik are peeyiolou irmaasai ashu nkajijik uni esukari piidim atayiolo. Ore enedukuya keetai emoyian esukari naji insulin dependence diabetes mellitus. Ore ena moyian esukari naa saa zingine naa eneikine enkai. Etiu enaa genetics oshi saidi naa kelo naake juvenile diabetes enoonkera amu keraisho naa saa zingine ikaja ejing'ie iltung'anak. Naa ore naa ena ore cells osesen nemokure meitayu misense insulin kabisa. Ore sensitive completely. Ore ele tung'ani naa ore ninye sukari enye waade mee regulated. Neeku keibidi ilo tung'ani oshi peeremi osindano le insulin loikaja
peregulate insulin yani peeku ninye nadany sukari neeku mimis ilo tung'ani doses enye insulin ashu ata ele daiki losuji kake melamita sinye osindano lenye le insulin. Ore eniare keetai diabetes naji ene type 2 amu type 1 enda. Ore ena type 2 diabetes mellitus naa keji insulin dependent diabetes mellitus. Inchere enemeitegemea insulin. Meitegemea insulin. Ore nena nai naaliki keeta daa kurmoruo metogiroi aikaja. Neyiuni endaa mpaka nejo ailepie enkai mokure aidim aitayu insulin ya kutosha. Neeku ore ina naa endaa nayau o activities nemeas oltung'ani keton ake oltung'ani. Ore sinye professional tung'ani naa kidim naa aichangia moyiaritin. Matejo the nature of your job. The nature of your job pia inaweza changia kake ore as much as it is in the nature of the job kake yieu iltung'anak exercise ya kutosha. Ana tenakata maayieu kwa mfano oltung'ani loltukutuk. Neija etiu. Ikeroni ake oltukutuk. Keton ake oltukutuk meeta dispensation of energy. Itodua? Ore peeyieu nelo ewueji ata ninye ewueji 50 meters nekwet oltukutuk. Tadua megira dispense nyoo energy ya kutosha osesen lenye. Neeku etaa nena build up stores. Ore ena diabetes naa oldaiki ake ikuni aja. Ata ake etii irkeek amu ilo naa kishoru oltung'ani irkeek kake ore sapuk oleng naa nenyo oldaiki. Neetai eneuni naji gestational diabetes mellitus. Ore ena naji sukari naa sukari ena naa ejing oltung'ani mostly itum keiroshi entomononi ashu kenuta entomononi. Nejing ake tina rishata. Ore peishunye neeku mokure etii tena. Kake naa ore sinye ina naa factor na ore tena naa ketuutua kan. Neeku factor nabo ina nautu ajo njere eyieu nerrip oltung'ani amu ikaja melamita sukari. Neeku nejia etiu mbaya sukari anaa aifafanua enikununo. Kake ore sapuk imbarua nai nijo kaa sidai keeta enilep sukari anaa keeta enedou. Ore ena naji hypoglycemia ashu hyperglycemia ore hypo naa enake nadou nemesidai neeta sinche irbulabul nai looyiolounyieki ajo keikunaja ketadoyio oltung'ani sukari. Ketadoyio oltung'ani sukari. Kakwa irbulabul looyiolounyieki? Ore irbulabul looyiolounyieki kwanza sukari jumla eton itu alimu ajo kai ikununo pee eyiolouni tenaa kilepa ashu ketadoyie. Ore enedukuya naa ketum oltung'ani enkure sapuk oleng enkare. Ore ake eton oltung'ani keeta akeninye enkure enkare saa yote. Frequent thirst. Ore eniare nelelek kipung' ele tung'ani aja kiti. Kelut ele tung'ani excess. Frequent urination. Ore eneuni ele tung'ani singine naata ketiru ata elukunya. Kidikidek akeyie elukunya ening ake mbata oonkiyia ata ekuniin ewosh osarge inji. Ore enkae naa kenauru ele tung'ani oleng. Elo naa kenauru nkejek kenauru oltung'ani oleng. Ore enkae naa saidi elo nitumore oltung'ani lemoyian esukari naa keeta entoki naji blood vision. Blood vision. Yani moo osarge taa. Ore piing'orisho naa kedol anaa ijo ketii empuruo nkonyek. Ijo ketii empuruo nkonyek. Signs nena naidim atodolu oltung'ani ajo kikaja. Kejing'ita. Meitoki adol duo enelakwa. Mekure edol enelakwa. Ore enkae naa kinos ele tung'ani sumash oleng. Itadua? Ilbulabul lelo laa eutu ajo keeta ele tung'ani esukari. Ore sasa peeku etii kulo bulabul eshomo oltung'ani nai sipitali naa ore sapuk oleng naa kumok test naitaasi. Kelo neitaasi entoki nikijo random blood sugar. Elo neitaasi oltung'ani entoki naji fasting sugars nedoli levels amu keeta ake levels maimaki nena taata. Eeta levels naayiolounyieki ajo ketii shumata ketii abori. Aya keetai load naa ore piilotu saai kinchori load fulani toijoi glucose ashu carbohydrate. Ore toosai are netii kiwango nayieu netii. Naa ina nauta enaa ketii abori enaa ketii nyoo. Enaa ketii shumata. Ore peeku etadoyie sukari ore orbulabul ledukuya loyiolounyieki oltung'ani naa keshalu nenauru oleng. Alafu ore eniare naa keeku ilo tung'ani very irritable. Yani ijo keeta kisirani. Etiu akeyie enaa ijo keilep esukari oleng. Yani matejo duo tenkure amu tenedoyio. Yani eji ore entoki nagira aimaanisha ore ina naa enkiti ake duo slag ashu mee ninye duo enkutuk. Amu ore duo ina slag naa keji ore enegoro oltung'ani neja ailepaka sukari. Ailepaka sukari. Neja etiu. Neeku oltung'ani very irritable. That is one side.
ore peeku ilepa oltung'ani sukari ore enedukuya naa keeta entoki naji rapid pulse rate tenedoyio teneilep teneeku ilepa neeku kiwosh oltau oleng kewosh oltau oleng naa kelo naa kening oltung'ani naa keyieu naa keer enkima ore enkae sii naa kelo naa kening oltung'ani etiu enaa ketoito orgoso oltung'ani taa lotaa confirm ajo eeta nyoo sukari lelo irbulabul oshi looyiolounyieki ore enikuni ore metaa eeta naa oltung'ani sasa ena moyian esukari ore esapuk oleng naa ilo sipitali nikitaaniki ashu duare orkitarri lino neipim nena ainini pookin naatolikio ketii parameters naipimi te lab keipimi osarge enaa enetiu naa keitokini sii aipim inkulak oltung'ani urinalysis nedoli kiwango glucose eneba tenyoo tosarge kake eetae entoki naji life threatening tiatua diabetes naa ninye nayieu naimaki oleng amu kelo naa keim iltung'anak kumok inewueji kiata entoki nikijo entoki napik batisho enkishui oltung'ani le diabetes naa elo nikitumore toonkang'itie nelelek eitu iyiolou oltung'ani kake sidai teneyiolou irmaasai amu eetae entoki naji diabetic ketoacidosis ore diabetic ketoacidosis naa ore emonyua oltung'ani anaa duake natolimuo ninye oshi nai convert esukari tosesen metaa eilata elo nedumunye ena monyua tena ai-convert naduo eilata tena amu ei-convert oshi eilata aitaa sukari tena neeku ore teina conversion nai-convert nelelek mefail ei-convert ina faster rate ei-convert te speed oleng nesapuku ena sukari naibelekenya but in acidic form tadua in acidic form ore ake entoki nikijo ketones ore ake ena ketones peeku etaa sapuk naa ki-accumulate osarge anaa acid ore irbulabul ooyiolounyieki oltung'ani tenaa eeta ina nikijo ketones ashu enoto oltung'ani entoki naji diabetic ketoacidosis ore enedukuya ore peipimi ore kwanza ninye orng'usil oim enkutuk keimu orng'usil orropil laijo le mint ashu kaidim itadua oshi mints ashu nto madol irmaasai nalelek ena cutex oshi nailie entoyi enyo nailie entoyi oloisoro ore pikiyang'aki oltung'ani keeta ina harufu tenkutuk toltung'ani loota nyoo diabetes ore ake peinotisi oltung'ani eeta ina harufu neyieu nekiwetieki ilo tung'ani haraka sana sipitali amu kelelek enotoki entoki nikijo diabetic ketoacidosis naa hatari naa life threatening idim aawa oltung'ani anytime ore aitoki neetae entoki naji eeta retinol nkonyek ore nkonyek oltung'ani ke-affect oshi glucose ore peeku excess naa kelo oltung'ani mpaka neimin entoki naji retina ore retina naa nerve nalotu aibung enkong'u naa information natii nkwe peejo enkwe atadua ang'ania retinopathy ore ina retinopathy naa ke-affect sukari metaa kemodok oltung'ani naa ina oshi piilo nining eji etaa kemodok oltung'ani lenyoo lesukari neeku ore ake peiteru oltung'ani atum shida naijo ina mapema oltung'ani lomoi esukari nedol akeyie ajo mokure akeyie eya nkonyek enkima enaa enaifaa naa keyieu naa kekwet ilo tung'ani sipitali haraka sana asaidike ore effect esukari tena amu aimaka nai diabetic ketoacidosis kiata entoki naji ischemic poor healing onkidondani ore pikijing enkidonda nebik meishiu amu mekure ebaya osarge anaa nkejek elo netum oltung'ani entoki nikijo ischemic foot mokure eloito osarge nkejek enaa enaifaa ore naa amu eton naa ilo kintooniki esiai esukari nejia ikununo esiai enyo esukari ashe oleng oldakitari kimayian Enkai oleng tentiaraki niewuo aitamok olosho lormaasai naabayie nambai ake nchooi naitayio nanu enashe kitok oleng tentiaraki elotunoto ino kintoki aipanga enkae olong pikintoki aelimisha olosho lormaasai nyaaki nchooi nambai enabayie peekitumoki amu adolta ajo iting'o yiok erishata ore ene musho eton itu aishooyo nambai ayieu naishukuru iltung'anak kuti ore enedukuya ayieu naishukuru ena redio sidai aishoo ena wakati naewuo aitamok irmaasai lang kuhusu lifestyle diseases ashu moyiaritin ormanyara ashu nikimanyishore nayieu nademu sinye iltung'anak loota mentors lainei tenetii ebaiki iwueitin neepaasha
ayieu nadamu my senior naji Nora Mokire, Transmara East Sub-County Nutrition Officer. Ayieu nadamu nutrition officer layiolo ajo ading to online oji Lemayian lotii Enosan Health Center. Orkulie kumok ayieu sii ninye nadamu atadua enkanashe natii Australia natusikiza online negira etejo naai edolta yiok live naji Linet Nengoite etii Australia. I salute you. Ormaasai pookin tewueji netii kumok ilchoreta maidim ainosu. Ore ene musho njo aishooyo nambai esimu naa 07 26 03 72 40 ashu ormutandao le Facebook JM Koini. Nemayian intae pookin enkai. Ashe oleng oldakitari tentiaraki niewuo enkitesheni. Kintai sii yiok enashe enkitesheni esidai FM kiriamunye duo tenebo yie Saimiro mpaka tenakata kidolta ajo eng'or ildaikani oopishana peyie itashe saa naapishana kitumokini aisho nkoroki oolomon esaa naapishana. Neeku kigira ajo ajito nanu ole sere kayiewuaki erishata namayiana. Olairemoni loorpaek mekure duo enyamal tenkaraki enyamali orkurto. Kiyaka enkampuni e Farmfit Africa Company Limited ewalata nabikoo tialo enyamali orkurto olchani sidai te pookin oji Amigad or irkurt loompukunot pookin oitanyamal olairemoni loorpaek. Ishaa niwosh ele shani oji Amigad irpaek linonok tenelo nidol enyamali orkurto. Ishaa nipik ilitai 20 enkare ele shani ngrami nara 5 etumoyu sii ele